Sa mia sambula re mia sambula sia mbula vina mbula na kwa malo mbula ni mbula vina kana lewi biti ke kimni talangana siama tiku mena besi burubura na kabina kan ko bina bali bina nomni siama tiku mai nonta program mungo na talno with Dr. T singa tambuti ngoma biti ni katol sanga buli singa ni bula January sa wala ksat ni medava na bula ongo ena sika ni mataka sa wetu titiku ni singa ni bula inunga levu anda marau ni ndotu na bula ni nanda sema tu ina puno baturanga o ta kaunrobe o betor na ngono ngome o baktulo tiku ina puno baturanga lalanga besi ena nonra ngoli tiku mai na turanga na marama dorbo na ngone lewa na nonra mai biwa sitiko ena ibata batango ena nonda wasetiku soni talon noni bula talon noni toso talon noni sesanga lebra sema sartuk mai na besi burbura lebra sema tartuk ngami biti ya ena siga ni kua tolu sarangana nonta bulangi ena buku da kaunrovi ena ngante sartu ena delana nuku mena tokala loma anta ngante sarkina be Master Johnny Rabisa gas ni buli sartu mena United Arab Emirates turanga ni sabun ronro may nasabu tale na nona talo no tiko ko weekend ni kua oti may sabun ronro nda tako siwa inda ngwale sarengame
siya matikumikina o finau vondo ni matai walu marama ni kodoma da maru takasar na may bisa matitiku ni kuwa lebu na kanda bulida vi kuya na non waseti ko kwa weekend ni i posibi kima mina marama ni sa may doon ay tambo kwa sa toka namba kibasa nga bulbadada sangay da kapital na nona buli avana ngone siya ganyalo laylay sama ni merawat ako ang nona MBA Masters in Business Administration biba kung giti kinokoy weekend na marama ni so weekend na nanumutumbya kami da buli talomo roti kung beka and na sangati kung beka si ngon salada benda na toko ni beka kina si da nang giti kina men tomanan da buli ya da baka binibinaka be finau wando ni mutewalu and na bitoko ni laksar chunga melo ni vai babini binaka bin naturang taman to se pesa ni matay walu bakatal nga kini virtu na luvena to bakarong tikumingo mani kawalu may suba en nanon to bito ko ni ben maramati na to gero nondol chin kaniwa sa to ribola o finau don dina na barite binaka ya hebi kenda na marama siya ganito na kain renre kaya ko bi kenda na yalo mentarawate ndo na ka enaraw iya may kodoma mengamia na tako solista le na yan lebu over no lebu nangono ko sa siya masarto kami kina na nondo bulangin do kai bulangin sureti na kai binaka ni kuwa na marama rendini taltala o neni idrulala men sana baka mbula sarango bikoe di sambul binaka rendini taltala sa daktati ni mbula binaka o babin binaka bale na nomuni sureti o maro tata undok ka bale o we bakambula bit kemuni nomuni leoni bale daw toko ni kemuni na matabu bale kasa o babin binaka bale na sureti mo nakabakalevu babini binaka na namuni vingoma na visureti ngol chuka ni nambuke-buke visureti talaga ngol tal chuka ni may ladolase baka bini binaka bakalevu ni baka donu ya muni ngol itu may mendar may bitalan no en sigo binaka ni kuwa bikim ni na baka romati kumain na marama redini tal-talango semo sarat chuka na boli ku ke Queensland Far North Queensland o klani sobira na wakanda rabarong tal chuka mikinongo nimbula binaka ndo bula binaka na bubale na meo o klani lebu raba sema tal chuka mingo na bisi burubura bula binaka to na bubale na sewambu na ita koli sewambu nimbula binaka toranga nita nimbula binaka talanga marama ngas nibuli bunuai Dr. Litea meo sewambu binaka baka lebu na sema tikumai serene binaka ni kuwa bikim ni nabio kani ni sema tikumai akisi tarambula arnayan retau do bulu binaka may naisongo may sawani binaka baka lebu na sema tikumai na kabinang ni kuwa area tarakai bulu binaka tedingu mirame beribalu do bulu binaka may viti na hubale ng buwan na bindongo do bulu binaka Vinnie Smith do bulu binatau nakabakalib sa bikim ni na sema tikumay na itatay na masara babini binaka na nomuni bakarongo mai en vitalan no na may dakatiko na sino binaka ni kuwa mitana bakang bulat talgo be randini me pamatal tak may bikin da bakatap tuman da nanraki may Queensland na sino ni kuwa randini inawale bu Dr. T nimber no pamatal tak nanraki krem da nga mauran ni bakang bulang da nga na dolong tambo ibali lebu jadi aturang ilalang besi na ula na hibubu ni banua mata onrobe na yalay na turang na tuida au o ambula beronga emunu na masi di banua ba turang o onrobe na enerveu ni batu o ambula beroto nga ina banua ba turang ona utosolo na enitau emunu do osara na tumay nandele ni abu pata emunu ba ata iyaw sa may tuy banutan na banua bewe ane hawo ambulatio na abu so orniboto na buni balu may tawa na turanga na bunsangani emunu do osara na banua ba turang osangani onde ba ambula bertongay na nunggu oro ni vaso nunggu banua ni vaso
na buso buni mamba, tui mamba, na ti ino waini eli. Na banua wa turanga, munu do osa na turanga ina maramba. Au bunde ba ambula birutonga. Ena ya sana wa turanga tini aba. Be emunu do osa. Au matarongi dokati, pada bambe obo sa wa sangani rana ila oi rana leo ni be tini aba biro. Na dabana na feedback el omai sangka oi ra marau ta kasarna. Oi era ya usana ba awaruruanga ona bosa ba sangkani ona bosa ba ambau na ena una topelea amang kani tau o sartian go sa ambau ia una sanganga do ia mole subiru be amuno doktati na dabeli na muno anan rai don nan rai o kens ba asar tunga nan rai mai witi io sandun ana tauni uda ata na benua intanda beto andang elom ni balen tambuno to nga maleka na asi na non tapano may na or ni eba e palu abite mun resi atu ia di o Queensland o dengorio Cairns rani banu ata saranga ia toto atu ya nambula may New Zealand di wala ni rus ng bulwada tanambai angay to imay Queensland may bora ibiro ia sa may matau ia toto tu nan rai pinapalib sa toto pinakapakalib sarana kita pakiti kumain na boli ko kay Queensland na sino pinakanikua o klani pamadalaya membaleto nan raki kata-kata pinakatoka biar talaga na siya may biti rat punta juga dora kata-kata may biti nambong kero vital no kay ingas ni buli rendin tal-tala kanista rambe tukun juga ko ni siya machiko melotoka kako nan buno na lebu ni kata-kata may lotoka pabi di binakatal chunga na bubal na tarambe na sino binakani kuwa na no na siya mamay na maramar din tal-tala na noa may wabiwa si tal-tinga ko bi kenda na singa na no iya ni kuwa na marutaka na no siya mamay redini na no mutiko bolingor men na boli ko kay Queensland wakata manda na palabu ni namundo atiko bole men Island no munito ko na ya ni sebera no mundo tokiani iyo na ito lang New Zealand may matapatudo at chaplain to nito ta may matapatudo ang iglesia ng Bosoviti melay sebu ni tala-tala na korbatura ng Wellington ito lay tinikalima na mbaki kya tinikalima na mbaki buli nakaraka sangay leso televizio ko ya ni via le dakava na nona PhD ni saya ngayon sa kireme sa dakavaka sa manindiu na PhD akiro tutali cha na pagwala kataliting kalima tala na mbaki pero sangay leso mai na runon do liting katolo ni sa ritaya mayono tala na mbaki mai New Zealand me rusang pulu kandua bagan tawdo ko na mbaki ni tu mai New Zealand sangay kito kerongole maingo i Australia ina runon dolitini kawalu meda maingo sa vana mbaki na nirau sa mai tueke sa totoo bakauti na bibono bikalibikin na kalau ndo sa living garabitukin na totoo bakauti ya dorna sukalista almanda na nomoni nabono ni susumbya kamikin kisembera mbakayara ni wamadal tikim ni manda na bono ni dabutu mekina nomoni kornivasu ke na bono ni susumekina nabalevo oya wo nei dikoi meo durulala au na sota na panua o na toka Hollywood kini kalima na lubena semi misala wakawati sa talanga na lubena na tukango ratu inoke kumbo tawa may nambumbu namuka maduata inarongo rati ko lebuti ko na mystery ako te na kango nambungu
o vikan dinga sau mai tawake sangkani na konrome. Autuna toka ni mystery go na ibo lango e va toka iti kona male family our journey. Tu kede tina na family tree ni buwale na meo. Mana leo tini kalima ya le tini kavanga viketo wembula. Yana ibo lango ngai wala itu kina nduna kena ulutanga genealogy crisis of Apimiliki meo. Bagata kita pasal crisis baleta ni ruang apa no ada butiti ni basi kama kino koya ya akan valale kanga dokter ti sama tu no ko betito do taura rurua do dolai bua mai maduata do dolai bua talenga mai na banua o tonga biti mai baturowa ia keto salai wala kaumbula tu na banua baturanga o nauta solo le dingo mikina ora tu na neto mai tawaki e via breve to balai ia na banua keto to kina na kambim nga keto na lubei meo keto na numatu na sema kera ka dolai buotu na banua ruongo nungu korniwa so kodoma mengamea mai la konrove na tinangu o wilmai na likuda tukangu o ula yasi matia mai na kodoma mengamea na tumbungu o fipe motobo mai kodoma mengamea talanga I dokati o via tunai ke undo sakitaka na sana mai tinangu baleto ya embasi ka mai kina uira kega na tala mai na sana vitinangu na ngane no saula lang vesi o pasale kadikadi ni nani kotongo mai Hobart mai Tasmania kaulutu veira na aborigines o na ngane go Reverend Dr. Chobi Limeo tokongo mai Sydney na tinai Dr. Litea po mai numuni bulang itelanga na vida na sinasaud na mengani kito Reverend Thomas Ikanailangi kodoma talanga wakina na mewili tiko baka nungu nephew o anumuni bulang talanga o Reverend Tuinuku Smith boki memigi sema keda bakandu na koro o kodoma o kodoma mai ngamea au kilani na bimbi me unato abareta katalanga ike berarti nilenga na tinai nunguna ngone sang manelai kina sama susungi ko ombuna angai kau tiko ina sele tabeuni kito sama tali tu mai sele geleni ibuna mai waitambu mai mboma sema kiana nito verakani tau dabuti sele baleta ni nito na itong daw lotu, isin daw rongo ng domon, dahil papala itong anong suna, isin rongo ng domon, nilang asere ng lotu isile. Malatin o koya, kailangan na sere ba katolika, pagkakalisiya. Doon nga una kitulibay bulo, alang may na sere na sere ba katolika, aw sa ham tuyan o yaw. Tarang ito rongo, kailangan may binatanggo, nagkakabango, gaya na nunggu na susu na lotu kalisiya, kung kilaki na nalang asera lang at ang serba para tulisina. Kaya rambin ito karato nung gumomo may pangay, yan na mabibigay tabiuni, may mbong maway tambo, o buna rin salisal na baka ubarita ito. Kung ba kaya, Dr. T, na nunggu koro kinanunggu koro ni Baso? Sa totoo ba ko ti, tali ni Dandore Lesu, dari na siya mo ni Biwakani, tali ni dareda na viponue ronrokina nandra kena vitabili lebula lai roba ketebitikina ubabi ni bina kakina na bulongo na nonto ngole mai na tartalo Reverend Tuinuku Smith na nasya matik mana Caribbean kay nanoko bulang sa kayo tinango o finau vondo ni matewa lumay koto matalanga iyo kero
Tali ni nakamere na siya po ni Biokani po katalanga kino litea Dr. Litea binakabali mo na siya mo komisarne binakabali mo rin din na mo siya may nabi tuku-tuku bakang ko tali talaga ni rin na mo doy bola ni bubal Toronto na ngona ibita na imbaki siya ibita na bola na mo bita pata ni bola gona kalasa balete ni kito leti ni kalwana bubal sangay kiraya wo ano sambula kita na nganengun o Mr. Kolnyo Raini Mameo o koya director ni FIT deputy PS talaga ni tampataka ni Buli sila ilebo koya na buturara ni Buli bang bimbi na tampana ni technical o koya sangay chair tu ni NATO reunion kava kay 2017 ataka kina nito matay ni reunion na buwale na meo o koya sangay kiraya may kiran yung baka na research mo ba right na nito punwe semakina na buwale na meo ina sana may nito taga na nito na ya o tiya sangay tuno ko babasok ko muna talaga na kito madalo kito na letini kaba ito umbula iyo obata na survey papers mo may ava ni bulo pato pa samperangan into bola dito na bulo awat ka dito na kaya ko may sagay ka ko ya wala nga na aura ni nanuma mendo na ibola meron ni may pa ang data ina ni nanonto reunion iya dokati au kan kurombo ye baleta ni rong tonga wili korto Dr. Meo o kaya bola na kena forward o raini manga vakabong ko na family tree ni lewetin ka ba wata ke turang no visa o emosi rongo na ngane dito rawati ko na ngauna ni reunion ro saya li na nongo o raini mameo wata ke emosi iya na ngauna sa polaki na beba kurombo itaki Senga arto may karoto sando na kana numa na beka keve tungo. Ang may tuno bango rai imbalet ni da sota bavita dini. Etala nota ki sampai vital nota ke. Rewind. Nanonda cambiani nonda bakasame bagatuna filing cabinet Atona tuo ko na kakeve na ngauno sanda bikina au sama suma turang ni bukia imbaleta tabulo ko tobe November kitu saso takino ko to ba usanga indambe me to le mo bin rekabata na bakango iyo sa pa ben binanga bona kalo ni selia na bakasama era ni undreta batake da kina bakasama sanga me bola ito na kinangona meo family our journey ora na tamba ki ra ni ronga sini tonga se ko ro to kongo at miliki meo ke bili mai na likuda na maranga ni padoma me na sa toto kasarangau klang kondo na kay viva kung gitimbe ka bikenda ni kuwa bira na barong ti kumay na kanang biubate so na nonde talano bango domando no may makasala biki irna barong ti kumay na kanang biubate so na nonde talano baka bubal dokati na ayaw na nakangaw ngono sa ray din sa leka ngau na ausang kay mindiu tanga me bita nga na ulutang me ulutangan ko merani besukan na panua me kotong akina na ibola. Matay nga ang kata ko raw na nito tumbutumbu. Or na nito tukay kito. Pata kinangaw na ningone. Kinangaw na kinabewe kani na responsibilities na leni matabuwali na nito family income and livelihood na be singay so kinabe occasions ang imbita na friends and games matanangaw na ningon nangaw na lebo na dektokan lebo de matanggaling gito o talita ka nang biunang gito matalebo nang gito sa sen gang gito takito nangonango pero ngo iro sara la ko nga na electronic things ona sa nga we made our own games kuna game kaya ko lakike ang kay lako pata na school na nito bullying na transport kina outlook sang kay bata na bulto radake na wati o sang imbita lang me kala na nito lalawa na nito Raikiliu philosophy and outlook na nito baita na ka politiki matake na kani bula raramba kasangay may tiniani angay bungan do na kangwa photos down memory lane
Na vei tampa keve au sanga kere verto ni ba ko tamai na no ni tampa me mai biu sanga tu kere ngo nei tampa to capture na ba ruba le tin pa au pati o via vonge tira na vorong mai mera bola na nonra family journey na nonre talanoa ni bubali dona na makumbumbo tiko mai Brisbane do ka ko via kuku whenever I feel like I want to be inspired about something I just pick up our book and read and when I read about the struggles and the meager resources you had and where all of you are at now it inspires me ko ya via na barong tamai au via rekentamento problementa bola na nonda ni sa bola nga sandu to ne bola tuk satu pondu tu dokter tianggo nunggu mai nunggu ni besure kemengo sa mangkai mai bongi tiang tale mo ka bana kana second edition balat na sa lebu na besa sa lako ya wasa nanguna ni view ne no encourage tagi rato na lewetin ka ba dui ka talangan na non dui bubale no na journey but sa level na andui tale kaya ngo na ni ro bubale batali na tala na ni ro journey ndo tani sara mai be tal jobili mai be renima kaya to ke kana bo kaya mala sana rambay level na tugu sa bolay ke bolay tu membaleta na bubale nga ate kibu mai be meo Sa wow totoko bakoti viva ka ungetindina na no mo bewa sei mai na kana boleh ni tuku bakando le bonango no ni karandini ni tanto bikanda ni tuki oro ni kae tanto waraka mendo talmbaka na babalangi se do talmbaka na ngoleta ni mai me bolana no te talano andon dina na biba ungetingo menda ro ni bola saranga bakateken ni satungko na mona liba saro ni bibu kisebada kami dan inda bolangan na nonde talanoa me baka to nungu sista kanis tarambe balatan ni non tanga we are in control of it and namarota kan inda bola kana kainda kila bona gapu sampai rewa na laibili niu na sewadin whatever reason contained in this book and ito usan itu bukbal me kito la ko may ito sangayada ni tabeuni may mate me kito la ko New South me kito le bangkang karata ko tamay kito enduan na tamani keria ba kita mera angga imbiu indalana na nito ya kemi sangga indambi tu nangone tini ka bango indala ni lor tangga ila ko yan okay la ria len kasar mo principal ni raime ngai raida na busay peto si sala ko tuyan iya o tamay kito elang nga ne ka bango o Mr. Shade na turang in Australia angga ka ko ya na linga nga solia nga biyaw na dava nga o si ata mo solia biyaw wa abuli dira nga na lubengo mera abuli do na lubengo daw tala nota ko Mr. Shave na kangon do tuno never seen a man with such a vision left the comfort of his village and brought 14 of his children to this unknown place. And all he said, give me whatever, just educate my children. Yan na vision ni ta, itauro Mr. Shem, gay banda otaka, veira ke na kava kay balang irlawad merli ngas ni buliliw New Sawa, waki na ve Mr. Northcote, pana principal may lalin. Kaya orto nang ngasi orto chovilio renimo emosio, ira ke rala kay lalin. Sa tigo tinanon rabita lanon kay balang na vision ni ngasi gomeo. Arang kay sanga sarang awira, mera muli pinakan na lubi meo. Sa kan balimbali karon yo tano ta kamandangan ng bulan ni nom ni turang ay tumutumbo o ko ay tusar nga ba na kor? Tusar nga may na kor Dr. T. Sangkay kailangan ng bulan na kor endon ba na tavere lelayado yes erera handangan kalumi ako na tavere meron ito da toko yan rota kira ni nananalube na tinkabay na itinanyo ano tabiuni. Iyaw ko ya, kila nanguna ya, wiron ba ka nang daw Tommy Bako tu, veira na ngone ni Derek.
For some reason, o koe kila toko walalai na carpentry, na construction. Yo koe ni tukuna ya na kango sulilingan kung balik na ng kasi kung baundo ng kasi alo matuo kasi buko. Balik ni yo koe anda utuba ito do watokato, he's a jack of all trades. Balik na new sawen na he started off as a cook. Kuka, lako sa lay plama, electrician, daw tarabale. O Dr. Timo tukuna bikem ni, ang bito to na mameo inaiwalang ko. Balik ni lako may banggo Mr. Matthews. Yeah. Na principal may New South. Lako ni banggo kay Raven Misa. Kasere to na generator level kornibuli. Bukan elon. Kay banggo meo. Nang kay kakapata banggo ni sa wala ka na titibo na meon na kalok meo ang kanagin. Kayo onito ta misaba. Sama ibu Bolivia wo tiyor tun na la may Australia lor na working party rin lang Australia amongst them lang may tinor na engineers and mechanics and so on ito sa ibu Bolivia ko ang kaso may ibu Bolivia na bando bi ko na sere ka na hindi ni levya sere ko na generator gay kayo ko be Mr. Matthews un lamalenga kayo nakala ko sa natang ruti biro na hindi sure enough 6 o'clock sa rongo may na bandungan hindi. Kaya Mr. Matthews, sa bera bagan doon yung rongo din, doon na rongo pinakindalingan na. Nabaga na, natulan raw wala na nangon ito yan, kaya buto ito nulaman kornibuli, tanang baon doon na ka. Yan, ang kasyo meo. Wili ka na plan, yung rin yung ako na kanan daw, inatan technical. Do kur ni Raven yang nangkasengon tara na plan wili takila tara sar na valen kena kabaya Sa sandina sa rong binakandina no mutal no taka tikumay na nonong bula rere ko ndo mbaka na turanga kakira nga soliwa vingom oh iya turangan daw dakaka ken bateni man ani ko ya la ko na ma-evaluate na discipline nang ngauna ito nitubo kale di ba kito may bakando na military organization iyo pangaw na nakakirangan yung gayon dami may lawak may na breakfast mo sa suluot ito may mo tudak nga ikya la ko ibuli lesong may sandu sulit to na nondan duit tal pero bolat kay dito na ibolang ko kaya daw rana ando rano ko Malaysia wadi sa tumay pala ni tin karo na mail na buno mo dito ba le ko mi kinawadi ng bele kinakabaya iyo yes ando ilesi na non detal sa kambimbinga menda ka po pinakabaleta ni ke bagay senga nda sana sota bata na kokoni ba tulawa tu ba yes ando na buli esa voli de kenda saranga menda ka na kainda sa nuita kikina merawa da kasaraba binaka sa totoo ko makautin na mo biwasiti kumayan sa tuno nam doon do itabi nindoletin ka pa nanumitabi ya mongole bata virtu tale na tavi mo iti ko tale son itabi soli beira merang garab pwede non itabi na kariniw angay dabu tabioka o kaya me doon nito tinanisudo kaya may lompa sudo yan ngon na libuli kornibuli nusa non kaibalang supply kita may nasudo ng buka nakapaya inangaw na sasay nga kinakaibalang o tamit ito sa gaindungan ng Bulmakaw kung ano ito na ibalem tuloy lompa sudo or batan ni doon na po ni Mangkolevo kinabuni ito nito sa nipale may re-review na katungam sabsaba na nito compound gayon ito na daw talita ka na sinikaw Besin ikaw na jabras ka na biya matanggal ikaw tiwabo kinanito ba at tingawir ng garap na kaya matake kwen kasi biyaw o kwen daw malmalumuto she's a lady o kwen daw tong ngay bali kung naklik kwen be coffee pe o kwen daw no natatagan sa sama kilo man bali sa sama kimire rebi na katuna bali sa nga nindo sa nga non itag matakalalay nga sa andoy ngole sa nga may rakaba na non itag ukato na military drill na kakebe na nito bali Sa totoo ko makauti dari sa tungan itabi ngarabi sandu kailangan nakaraw takaba iya mo takaba na kana batanya dengan di binakatundu
Sa totoo ka pakoti. Pagkatapos na kornibuli o niya buli may kinarandin. May nanamu muribuli may tapos nanamu ngala na primary school. Siya nga na muribuli kaya may na primary nga na secondary. Endo nga na kornibuli o buli na may na primary may tapos na form 5. May new sawa nga. Kaya pa matatagat ko kanistaran ben ni lower 5, upper 5. Yeah. Yo kay mami ni otia kay misangay la ko Lelino nga iba form 6 kay mami la ko mo Irmendelana may Richmond la ko may Mba Methodist o to may Valentine kay to Indelana kay to may New South kay mga form 6 kebe i Lelin iyo nangauna kay mami aga ni kino kito na la ko yan may nabi kuribuli yan at tinikadi o bitso volkan do na mbaki sarta lang o tikina na na Mateo Miss Fanabao, na principal may Leline. Right. Doon nga na kay mamila ko may na ano yan na kami sotava na kango na ni mami interview ta may beira na wir no visa wir no visa vale da leta. Nga na kurek sarangan kim sa bow may kornibuli kami sotava na interview una naman niya nung guta sa lerong wala ka kwa bibiraraw kino pa siya mo interview ta to ya I had nothing to do with it. No, sa tumay niyo sa. Iya, ayan nga una ka kimami sa tawa. Iyo, mga new sawa na buli nga may new sawa. Lakay Lelin. Musa to sa sarati ko nakambalata na buli. Don pinaka. Mula ko Lelin niya sa liduro sa ngayon bure. Namuti ko buli mika. Iyo. Pati ko may Lelin nito meterenyo andin da villa tonga ni bal gailay mi Mrs. andin da villa Manila wimuri andin da villa tonga ni balu oneti mga kinang kasibul sa may Lelin sangay mamaya bakanduri kinan Fiji Visitors Bureau sangay binakati duwa malay education officer hindi kita kyo andin na bila tonga ni balu melay education officer na Fiji Visitors Bureau. Pero mama to nampak sa sarangol na Fiji Visitors Bureau. Ikya rongele sota kinabata kay Shirley Baka na editor ni Fiji Beach Press. Opo endo na journalist my Fleet Street my London. Na maramang ko namituno ko ni binakata may 30 kami babuli den do ng Mone Leoni Viti may matay ni journalist. Sanggay tabi ni andin tabi labo ni Palu, melako na bekor ni Bulyo, Valentine, St. Joseph's, Dudley, labo may wikito Lelin, lako yung tita Pambao, wipano ka na meron rida kinendua. Balatang pa nga niya nung kumitira nung maninding itagtoyaw. Erangole na nung itoka ni USP, meralay ibuli nasi na bebano ya. Ayaw sala ko mo libuli taka mo libuli journalist. Sa totoo ko bakot. O talita ka na nung mumali na tambanin taka kaya? Baka mo polita na deep end Dr. T. Iya sa toka ang gay talita kan eruan ka walay babuli kin mo bola ken karo mo daw bitamba mo photography and reporting Nyulak nga may na classroom wala ko lin may to ko patakir na turang arong libong ko to nawalo sedi nawalo may Fiji na iyo Yanggona Steve Yanggona wiro na kalilibya au like na novice to yaw to kan kan ramaliwa ni dak Yanggona na tabang ko rin na kinabata ka na bitarong iniwi kayo so ang dami to kina iya au sabang uli din nga may about train na binakan din na Shirley Bakang ko may train tayo ko may yan na bayang bakya may oti na may bulan November may usahan patensin nindo na School of Journalism may bitin nga na yan hanggang ito nga may wakalandi may November ng bakya, ayaw wala ko mula yung School of Journalism may Nisilandi. Kaya sa tapos may nawang ganit kambara.
sama yala ikiana journalism. Sa totoo makawati. Iya, sarang ngona wala ko may nawagan do tala na muang walikina si mata baradin. Yes, sandina sar. Yung marot ka nakila bata kina confidence lay taray ta kemay nanunggu ta kina bona kina nunggu dia kila naka. Ang gayray na ningon kiro sa may biwat kina do na ran niliw. Balatin ni daw ngalungalo nito ta. Do ya un doktaro tarong na bata na kango. Kesa do sa lesipo malakoy ke bata na dapat do barota kan balitan na kango na vale na maya. Gayray nila niangakin na bully journalism sulibik anda na alon day na taro. Santi na sarangay. Berarti nan libungan ni namutaro, na libun ni kau na kila, na rarotel ngakin sa rong-rong bin na kau na bola bikim ni nanto turi tuku-tuku Iya naman do nakatal nga dokter ti mano kiro sang mo ni kina na binakan ni susumay na kornibulya. Kaya buat kina nunggusis kalau fite indok sira ki bangko na pan do na huli sira na huli na sira ki rempat. Daw ni Rita bina catalog ta ka na ibolo kay ba komay ina bese brobura well maybe just Australia, New Zealand and England may library books in New South. Kana like na ibolo na ni rondo catalog ta ka kau tamay kina na wakabuno kina nung kalita ka na wili ball. Okay lang, hindi daw tinga sando beda berikiaw may onong busis nando na kam balatini ambing tunga na ball ko sa awit na nona. Iya balatini oya ondo badani auto tamango no tinayuso tinayuso ang batano do be uso yang nga batatolo na kasi hindi ka ba pinaka nga Iya ngono sangga daw ya kala makino bimbiuta na bola label takin view na shelves dengan neotin na kinkaru mikir sa level singelip sa awat tiruru. Iya na buli level may na cataloging nga nunggu tali takan wili bola. Ang gayla kong gayla journalist ya sa tuot na nunggu tali takan wili bola. Sa totoo ka saranga. Doon na kami nakaya menda bawang gitir saranga nangon ni si tika bumain ni si lalai rede ang galitan tola na katumbayan ni bolo-bolo sa mato cukai ni na wili bola libu kena na mo bolo-bolo sa madaw. Nandin sar. Indo talaga na daw level na nunggu tali takan na bolo nung gunanga. Yung pa daw singat tampo bangko sangkay kilonda ba to kando naman nanduan ni Sasa sangkay daw Willy to kanay bola tambo nangkay indusiya to ko na nanduan ni Sasa lako to ko lako batin kilaw ko nando talita kana Willy ball yan Willy ball talagang ko liwa ko nakina ng guest ni puro kama sarakin nando nito puro ni na ano nung sarangan sa na may rumbila iniabi iya may binakan ni Lomania o tamang ito nang abi ngay na pala uli ikaw may nadapat suoti ang gaming botan ito nakurong ko sa gadobatan ito nakurong ni Naini tamani kurong bombe ko kay kamera kay botan ito liba kamay mo na na levo ni Willy bola dambe mama tatong nga ano nung mayaw ni sambi wo ito ginaway kay lain doya gali labe tibang ko sa lauro yang na yami nimbu kan isa ko ta may number to ni ko Sesandil ele talo ni kurung ko sa ambi ko benay bola sa sember tu nay bolong ko na kamen baleta na name sports na bikam di rangon dala kandi bulikin ya bili bola rede ko na kuro nagay karo nagay kusig kama na kuro sa kama talaga na bali sa bata berhenti balo rumbila yo ang gayla ko napakamaw ni Rainy mayaw sa form 6 to may lilim ang gaybu ka napakamaw ni Rainy ata ka may news sawa sa wana daw ben buluman niya senada sa may pagdemo ko marama ni tandam mayon marama totok mau nang gayla ko kinaya ulang ka ko sa red ang nakurong ko sa mga tagtsunga aw sa kay berto ya ay do ola tayo tag na urwas sila ana bile marro ito ngaki bata ni tamani kuro levo ni kito levo rauta binakatuna basangara nakakan ni levo maroro ibo ngao kuro ni
Totor ka tura kene mana numi tale ya dile nak na makamoya se tiko bolinga na kurungo. Ya se kilati kuna muno si chuki nango na kur. Aray rinto na pano may baklan daw to na pit toilets may new sawa wala na ta maning karlele ya po nando so limbe lo re sa to ndo biro to na karlele na pit toilets ya. Sale mana numi tatoko makawati na namu vewo se mai nimbula binakana sema tiko mai di kuwa enta raile si tiko na betala no ni kon do tale takana maramar din tal na Willy Ball ngo lengkesa wala ngakin na kuro ya tatoko makawati na betala no gondi enda ungeti kina na tali ni Willy Ball se na manganta tali taka binakabalip sa randin na nomu vewo si tiko mai na ultanga ya sangay makata na nomu sangale ki Rosali beauty ni sato sasar na ngole andro ati ko boleh ngai biti kena tapi so chimando ni ngai na kabuti ko na nomu rositi ko boleh biti iya pero so tanga sa day na vewo kani sa man ko no ko au nei ko na senrani journalist ko no yao na lesin lo mani dolo na lawaya na ni an we sanga kina na baka journalist rela yo ko mo sam kas ni bulis ten nasi na nasi renden resara au sama ni kas ni buling amaten lesi sanga pero new saw Methodist kaya salay license teacher tu na dama le sudi kaya no rona ni rongone o le maki ko anga sa tiki kele kitara pa mena ba ko limbul me waye mai kya kiro sangay lesi QBS ngon hecho new saw ando visiting teacher yan o Master Rica Nathaniel Rica yon Nathaniel Rica nito principal talaga new saw nimbera ningay lako angay dito no ko bio need to get your qualification so ya kang ngor QBS to pala sa mo pa angay ko kan rumpo ni roya ni QBS so ko sarang ale principal to may QBS sala ko tulay puli teachers college ang bedo to tamat ka ken do na kan rende ni sabuli ni da saba bubale pateo sindong ulo dapat tunga nando mo nilubeng ni do ka tani mai na kunila ko na kaya sa wala sa ngando ko ta kital na nagpepa ni lay buling gas ni bulye ya wati nga may kya may gas ni bulye may gas ni bulye tali KBS may KBS nga kay Rosala ko sa ray ni Wellington Lako Wellington sangkay lay lako kinanabuli. Iya may wati ni Royambaki chairman to ni Board of Governors may QBS o Josepha Kamina. Na marama na wati na daw nung gumento to Esteri Kamina. Esteri o nang kaila ko mo ko na graduation niya may QBS ako chung may naibol. At inikila ni Kerusale si Wellington. Ang kaya nini o New Zealand dia levo na kaya silin. Kuha nila idakadaka. Kauta na ibolang ko, lay solia, buwan na General Secretary ni New Zealand Teachers Association. Nanong counterpart. Nangaunaya ako kaya General Secretary jokin na Fijian Teachers Association, FTA. Ang manibakay taro bakakin. Ang muli to may na Victoria University, siya nga ito ni Saumi. Meron nung o guarantor, sponsor, or to na New Zealand Teachers Association. Ando to na to, ya una nungubuli, ono sa ngabulukan diwang $1 na ilabo sa umando nemba, ya na student association fee. Sampai kin education reform, may introduce tagi may kinan na student loan. Kaya sa may burden tagiro to nangone sa umatuna ka na student loan. Kaya dan ruti to na nungubuli siya sa nga ono sa ngabulukan diwang $1. Doon na yung back. Ito nakalungatalip. Iya, au sindong ula davis esteri kami dan. Doon na marama-rayawa. Sa reta sa rokoya kaya na nona sematiyaw na New Zealand Teachers Association. Ando na kan rato marote. Dabutang bang ko na esteri kami do. Au sa non rato ngon nito ko sa tunga. Tingon na kaya rato ngirian. How are you getting on ni? Totoo ka. Oiro na babalang santo tanungan na non ra kan kawita ka na buli eh. Na nagas ni buli yan. Doon na ka na nunggu
marota kana nungu buli mitu na betok ko ni baya kina no kawai ta ka nungu tos tamani kawai sandina na gaya pakibita na nomuni buli ame Victoria buli Victoria okay ada Victoria sangale sudu kina na ni dutal ni rongone hawo te wono namba kana ngani sa ruanga ingale sudu loko ya Dr. T pasang tangan misang kay bulapan ngoni the Victoria University wherever you point you come ona tambe nga ya me kerap sanda ubi ko wabitinan so naman mo gundo pusta ka to na preme mo lago na kinambamba ya se dai bono patang iyo lain biuto nga nang ngoni na Chris Vivi lay bully bully may siya au da kabakin na nunggu BA double major na geography and education. Iyo. Yes, saya na 89 Dr. T sangunin nunggu graduation. Au sangay kirita may kito kaya nila ko may may tipo na graduation. Sangay buka ni ota, beto tayo ni abisay, kami nakli abisay. Kau ti abisay ani, malatin sa sentalita ko ta no sa 2 minakoro lebcho ng unang kon. Kita talo ko na 2 minakoro sa angiri ani. La umay, mumay la New Zealand. Yo, ayaw na nakena pamatalo tun riyaw. Ayaw sinren batong kailan ko sa balang may autiyaw yan ng pisay. Nangaw na sa awot, tinati ko may New Zealand ko may sali sa may usang kay kilanin balen no nakauti pisayan. Ang kay tuno ko biyaw. O pisay may unile suwat iyaw. May ti o may o ti o nga mong kay waray dan doon na buli, siya da asira. Naman iba ka pa akin. Iya may tiyaw, lay naka honest o tiyaw sa lasar, lay naka manong masters. Iyo, may tiyaw, sa lakasar na lay naka kay na Ministry ni Pacific Island Affairs. Dapat indo na kanan tanda ba nga takin na tawke may wiki. May nabanuo New Zealand. But indo tanin na nakila ito ko weekend ha. Ndato ko baka Pasifika. Di da ka bang ko na bibasaki. Indo tikibo bang ko sandar datang bolong-bolong may bibasaki o ira. Iya nangaw na mentang kay indo boss sa kinokenda. Do tanin nga na dikangen ni kaon ni nagtuwabin na ka. Kaya sa bulit yung ngay Victoria, bida pa na working groups kaya kina Ministry ni Pacific Island Affairs maulelewen. Endo rin na ko na Minister of Immigration Appeals Committee. Mira sa deporta kina wirme sa deport, arang kay appeal ta kaya ni na decision niya, mengay bangat ta kina humanitarian ground. Mer appeal ni kina. Kaya ya Dr. T, o sanggay lektivi buray na kina, na rokandina, ni alonda na kaway to kay may beach. Yeah. Sanggay, ando na kanan, wala na bay maka, yato yan, may samo at tong, ando na kanan, na bay tokon. O kenta to doon nga, nila ko yan doon appeal, dahil ko talendo na, wala pa kang bamba. Sanggay. Wala ito ka na ministry di Pacific vida nambak 5 nambaki ikya ungay ray rakin na ando na kana non rabay bukay para nakota mataleso ni ungay do reta to kani kaya kami do man kay Samuel ita ka kay walin bula ungay lo man do na bula sa walin kay Samuel lang. Kaya mga Henry Waning basin doon na kay Samoa, hindi rin yung titol na pula, sabi kay Samoa kita nga bus driver, si taxi driver. Yung kanta to, nindo na kay Viti ato kan doon na ka, hambaw kan rin, darayo talin doon na doon niya. Ano kaya, unong daw mo sinalong ba? Yung kailangan ito ka na inaraw ni na bukay, inaraw ni na, kinalilebo ni tambihan ni kay Viti para deporta ki may balta ni rin daw lay report ta ki. Inangaw na yan. Kailangan ko sabi Roman na tambihan na tamata. Nangaw na yan sa bondo na kanalibo ni kawito ki may vitira deporta ki niya. Iyo.
Tatokan in the reda ni tuna Pills Committee. Bina kami tentu kilana bingun salvaya belat na matin tulili wango itu na nanumi ni tu na non tentu indon siapa dah? Iya. Na matin itu na labor, matin itu lomana na kay Pasifika. Kaya may indur kina ministry ni Pasifika. Na Appeals Committee ando sarang anela ni Pasifika ya we na undang kina. Oro na kena rua ando na turang balang ando na nito chairperson na lawyer. Do na top law and immigration may okalan din ito chairperson. Ina nung kundang kita lang na committee dapati pero kina nito ipol. Basta nito na secretary de karungan do na singwang ni. What is your immigration status? So pasar nakating wala ko may na work permit. Yung may sendiri ran untuk PR, okay seng. Bring your passports. These are the forms. Level-level. What yung ando runa magaw? Satu kina nito passport kami po PR. Kaya nga nalaylaw ni Minister's Advisory Council. Totoo kasaranga reda ya. Atal dara kada wulikin ay. Dito tolo may soro mate di katu babayan dari ngoma. Da seka ni kila na tabi chuk misalan dua. Kandila sana. Totoo ko baka oti. Isa. Ina kasalamaro saranga sagay baka dapat tumo da pisay. Papisay. Ngau noti ko kinana kausan galikod ti ko may ngayon patin ngona ang meta ng wait ko na Pacific Island Business Trust. Nice. Kausan galikod to the business trust. Now my brother's here. Can he be a subcontractor? Can you help him set up his business? Ang kailangan man do bando na singa may dapat to kabisay patati kay indo berto na staff ni Pacific Island Business Development Trust. May sangkay baka pa ng business ni episay. Doon na lang na katawa to pisay na business ya. Bata kata tuiro ng ni biti. Niya o ti sarangara may bilalitay ko tal ro ni biti. Hindi na nga merla ko biti ng ni sere. Ya sama mo ni sinsudo. At ya 5 tinondolo nila vendinota ke bilis mo era sa sin gaya tan mga kanu sa real ko sa nga may okalan. Isa. Iya, ko binangan itu ay siya kan cukup ko na yalo ni sukay mure. Toso nga. Toso nga ngono ko sa do nga no business ni de kakao. Iyo na ban ko mo na nalubi ang gusaka chubang ko. Na o may sapun ng kita sarui bata na sa pasangka si Tikomay. May sa dutal na no na kaya bukay pa tinalubeng. Iya sa tos binang to ng business. Totoo kasaranga. Isa do makasam takalistal na bisusumay ni turang tamamuni na letin kawaya na babundukin na lori na non sa sanga. Dare na puno do sa tukin ng na veterina na tikin ng sa totoo ba ko. Sa totoo ko marutak. Kandi na sarangan. Dala ka naliliw ni tamata tambasakayan na rabakang bulit kumengo. Yung bulit binaka ridin tala titilia bakang diaw bosa bakang bulit kumengo ko ridin. Sa nandaw ba yung kungkol? Sa bulit daw. Sa dia na sa nak malibig nila siya mati kumay totoo ba kaoti na non na Vevo City ko na non ta bulang na kabi na kanikua totoo ba kaoti na non na Vevo City ka chukumengo na non to sa sanga sa liar sarong ni Zealand tali na non torong ni talonoya na non rede na mawe ni no muzakadak na yalo ni no yalo dina ko tarong ni kin mele tukin no do pep ruangan na mana sambu totoo din na kana tukin na pepe. Penyuruh tu mana lewat tu kartu sa tahu na kaya kartu sa iyo nambo kalungatan din. Sa totoo ko makawati. Sanggay na pasangay na itos-tos ni naman daw ngalay Australia. Oy, ni bertanya itu na kanggo na nimberin to sa nandutal na po ni Julio o la kokina ko already ni bukya ba kale na nung may taka ba consultant muri. Nung gulay po yan na New Zealand Institute of Management. Anjena. Kaya mabawal po dito kin project management pati kan strategic plan. Na strategic plan is hanggang may tikile po to ni nunggu nakaka. Yung nakaka sa national manager ni Advanced Vocational and Training may VT kina nunggu nakaka consultant
E binakatikiana project management skills, E levo na kontara ke rawata ma baleta ni tigo bio na project management, Ito sisi bitaka enduo na kontaraki ni OSAID ma New Zealand. E vita pata ni university pata ki ito le tulungan ng maraming Pasifika. Ang sanggay endu tanan ito proposal. Itong gawin ta ka na contract kami ito le ta ka na feasibility study of vocational schools in Fiji. Dr. T, kung naibola ya, imuri sa kilao na direct ni ILO no ya na author ni feasibility study ya. Sanggay binakato ko maula ko yan mulai consultant na ILO na ngon kito sa listali kinebit ni otin tingkali manamba ki may New Zealand. Sa and rukan na tubutubo ni kalo Waya wasala ko nga ibiti baltan niyo kiroli ubabitina niyo mangay muri no talatala meleta kano na PhD. Sali na bitina ni mekiroli bang karabale na kabaya. Matay nga ni singa sa rongo di kinyo sati ko sanggay hindi tak sa rabi direct ni ILO nyo kono author ni feasibility study ni kasati ko mo. Angay ka ko may ulang ko yan. Angay lak mo yan isa tuno ko it's been 6 months we've been waiting to get somebody. Iso ngono na kay sa medal hindi na siya entay. Tao ko yung gaigduro nga ni bang ko katong basta radio nga sa tao ko ako sa ranggo sa sabi na kata may sanggay lay education and training specialist ni ILO International Labour Organizations for 3 years Santina. Isa dari na baka batukan ni Kawakap sa rareda na buwan ni Namutakadak. Alright, Dr. Tina yang ni nonda kila na project management kina strategic planning Ongo nyo sanayado mo lital nota kana kamembaleta na ni Rosalie daga baka baka uti ni silesi ni talangkase ni talang sali talangkase na was ndo wilim. Itia usang kali introduce ta kina na strategic planning. Inabito kanini marama. Ivyo pa man na projects kito dakab ang gay bolivira na marama merkila na project management. Rangay dito pa na marama they were project managers. Yung rongo da chukon bitala no membalete o nunggu nawe kangu ya o lelei seriana. Isa au talita kan na karera kam. Au nabi binakat mo wase to nindo na kamera sa kila na marama may na family level up. Meron kailangan tubo ka na project management. Meti ko na due dates ni bay camera na dapat meron na kamay. Kaya wala. Ako mo bolivira kinamaramay na wasawas kan tabata ko ndaw ilib ya tapati. Orang dito pa sa na workshops meron kailangan. Karang kay project manage ta kato na bay project siya. May ata pa mainggo. Aw sala ko tumainggo sa kulintin kawidan ng baki. Orang maramang ko sa dito pa kato nga. Indo na maramo na siningo na tabarao nauva manulevo ko na na project John 9 generation ko na kina maroroy ng bula baka tawro po pa ngonelo may ata ko nang uniba kamawe bula sabsaba pa ko tutungo na besa wit duo mbo na naumbaw sa may pakadin maramang ko na no kan sol pa kinabuli urong ota na sol pa kinabuli ra dabut na no muni programo dokti ito may dabule na Solo pa kinapuli. Yang karaba sarangan na loto. Nagbay ni loto kaya na kena nanonra tapos ko din the what do you call not the church but nanonra pala ni Songo na kaya convert taki me support study group centers. Tarangay 30 kinamarama, meron kay roster taki, supervise ta kana no regulation nangon. Nangaw na kaya nangon na ka na project ngo, wala ka ni robo kita to kete chung nangon, may natamba ba kon to believe. Na kaya ni takaba na sole ba kena bun. Eda kana kemba ni be camera sarangay laban or nangon ni puli may USP, laban meron like tutors. Yan na yabuti ko nga ni Sol Salabakia, unity kinanonra nanumira na ngawira ng ngone.
Bahkan dia katakan kila itu beira. Programnya dokter ti kana dana ti kana collaboration for academic excellence. Awa palata ka may Victoria University. Ngano sa buli juga kini cha. Ang gere de normal ni ulupin na karlawan ni BT Samoa na ito ang karlawannya. Matay nga niya ba kay libo bir ndaw luto. Na non rabuli erlawan merle ka law siya ba. Harga daw tiningan na ka Gapanatan ko rin anthropology siya ba batin siya sinraw na ka. Ngano sa leta ka kina ministry ni Bulyo sang kina no mameung bil tamata endo na program gaya tanong na sole ba kina Bulyo collaboration for academic excellence. Yan ang gaya mi bukida me kuni ray na malmulung ni ngoni me ray nga what's the strength. It build on the strengths of the students. Non ra ko na ngonita ni Pacifica indo kung ni bata. Kuila na rongole bundongan ni rato kay na ina tapangor ina luman ni courtyard may bengor may Victoria. Si rato kay na gym. Asang kay mga takngaya na strength of coming together non rado. Ang kita ka may Victoria may kay tol sa ngapul na miniti pataw nga naman pala po ni lesson. Tol sa ngapul na miniti be pabulit ang kasnibuli the other 30 arang wasa-wasa nang one of group work, but the teacher will have to prepare the discussion documents where they can critique each other and all of that. Bakit tumbur nandun na yalo ni Veloman? Saya likin na kami nunggu nga with the competitive spirit o ira sa kain duwe ray may kilan yang apir na kanako photocopy ta kamera bay boto ira keda na kanako. Ang may mga takira to nang ngone puli nang ngone Pacific tarti na masters ka mera my role models, mera my mentors. So we went from paleta in statistics but in mathematics departments. They went from 3 out of the kaman the tol sa pulo ng ngone ni Pacifica era Tauri mathematics 100 level 101 maths. It's very common metolo nga passing for a number of years. Nangauna paleta kinakango wala ka na irakeda passing. The lowest would have been B. Level nga A+. Nangaw na sa baka kanya sa Tauro Sarangao Victoria University may sano na program. Pero nga babalang doon karabang Tauro sa di ba ka sa claim ta kami non. But ayaw since doon na kabiyaw ya. Tambinding nga mera binakabir nangon. Nangaw na kiro sa Alex yung kinay ang galikaw ta na program ko na biti sa ngapul kalima na kornibuli may biti. Wili kino matapatudo nga masarang asalo ko sa butukin na batang dengan dini buli matapatudo. Tali tala na lang matapatudo niya nang kupur ni buli wang basti buli kin. Siguro kaya mas chochi. Oh tina wala ba na karon niya dana ko principal chi na una. Pesa utak sarang na rawak ka ba buli may matapatudo. Kawi QBS. Na ngono man o dakapatukin na Umanindi ito ni advanced vocational training ang lagot to ni BSABT. Ngayon ito, lahat na kapuli ito kinananong trainers, waduro mo na ba kuribul mo ko ito kinaprogram mo. Gaya na ngayon na talang ngayon, doon ngayon na luto ba kakasar nga na madala ni school living certificate. Tapos ang kikiriyaw na tamadamay nito wala. Kira nyo lay run a workshop, kaya kaya na principles. Below 50% pass. Tapos ang galita ka ba? Go dakati, doon ito daw ba kung pita ito nga ba, kaya ito may Senganga. Senganga went from 35% to the year mga takin na kango to 69% pass. First year. Second year ya, rosa duro sarangan ng kolom ni Balolo, man o principal, pati kay Manindia. Roka ni saya daw to na 89% na pass rate may Senganga in a Fiji School Living Certificate. No, sino ya, okay mo ni. All I did was to share with you the idea. You had the willingness mo ni tauran ng gay didibak. Daw kaya nga biya o Manindia. Iran din ya, o saan daw watangan. O iran ay tumutumbo. Manindia. Napapapiro na taa. You know, may naseng the interest in this children's education na level kuribuli. Bosa sosang o Manindia. Naon naman nga kito daga usang galay po sa kina.
O na curricula senganga o iranga na pasibuli primary school tu na non ravali. Orto na secondary school tu sa senga tu non ravali. Au sangai taro. Pero tu vadava davan turun ni da ava baletira na secondary school teachers. Senga nimbera sa labelinga sarangan do na turang niya busan do na koro. Au sampale men do na nito valo ito. Gaimbole ba sa ambole talendo. Inalona ni ngau na chungaya, e baba kan duwa na vali koribuli ambole, rambole, oi meratara. Kaya ang tara sa kami biya o principal, men, Mrs. Turulala, oi na maturang ratara na vali, e na marama, kaya yata, orto nang kasibul sa dugo sa tungang golong ni portals. Yeah. That's the power of Solo Salevaki. I nakaundo wakataka, men that have a common vision. Yes. Yeah. Clarify the common vision. Ngayon, kenda kevin na stakeholders and identify taki. O ira kevin go merangay tukuna nadnava na non-rai daw in a kena rawa na common goal. Mengay tikon to nangaon nonda sota, mendangay tukuna may sabaga dapat tiko na nonda rawata na kaenda ala kina. That's the gist na nakaya daka kina na prokarambo. Yeah. Sa totoo kantina tumaraw mo nga misang ganga doon tukurong binak. Iyo, may lekuto talaga pero to endo pero 25% endo 35. Ro talaga na non examination result. Yeah. Kaya nabi kuribuli tali. Dito pa tan kuribuli may nandi, kuribuli kaindir to subetiaw. Yang ni kana kung nakanda to dapat chunga na solsole ba iya men gaimbiu nga na kene wale pero rovira kaya they take ownership pero marota kaya ni ton chen orang man na kamo to tengo lo o kana manindia santau sosanga nu ponta na pasi manindia na ora dapat birota ina sota manindia gai tu kuna biao manindia na ora sa dapat kinambaki erang kay kakabayan doon na kana. Orang na gas ni buli meron. Baka binabinaka pero gas ni buli. Eh? Kaya na nanday pa karaw na kay bityan. Ito pa binabinaka. Doon na salo na ang gas ni buli. Dahil na kinakakan. Noon na maraw taka na magdala ni Bitron. Ito ni Bango, it's very common. Ni Ranray pa si Bango i-senganga. Ewan ka toko na din. Go, gas ni buli ba't kaya naman. Naimu iba kurang bita. Kata ni Sunday ni sa talita ka na matala ni kanu ira kana nga binakat me pasinon. That's a common vision. Yes. Me matata that common vision me kilay na tabi da merang garab saran tu kilato e me sema batamay. Ando da ka na workshop Dr. Timo ka bango. Okay. Nindo ilako, nindo itu kunale sumay no ni sale sumay. Nadavo ni nadakava merawa kina na common vision go. No ira na daw. Orang tunggu-tunggu kan daw ni tunggu-tunggu. O bus driver na kan daw ni bus driver. Or to ni ancillary staff may KVS or to kan daw ni nakakaya. O may terrain kan daw. But nakakaya merakava merangay buki nga men nora daw in a kena raw na common vision. That's right. So when they all play their part, enarawan nakakita na. O bus driver daw ba kwendo 3 o'clock na sa kere. Aw sangay kere ko ya. Hello binaka. Can you pick the kids up at 4 o'clock? Give them an hour. Wir nang one sin around nila siya na puno na study may bali. Ang kailangan ko sa raw. Yan ang contribution to na bus company go to give an hour. Wir nang one mera study. Everything is possible. Ang nanumot ko na general manager ni Island Buses. O Mrs. Singh. Durumi ko ando na Singh. Au kabango Mrs. Singh. You know, I have a lot of respect for you. You are such an inspiration because in this industry, transport industry, there's very few female. But you are the general manager for Island Buses. I'd really love if you can take under your arms 1 or 2 Fijian women and you can train them as, train them as general managers. I take them.
Merlango merlay buli to ko. Pati ako nakatakabi ako sa libakay. Tila saranga. Yeah. You learn from the best. Yes. You will deliver the best. Wow. Ya, quando vi passare che valevo che Ministry in Finance, batanang sa kauta chicken na buli na advanced vocational training, dai tu ni biaw, nanungas ni buli merla ko may FIT. Yung FIT sa umira to nanongang kasi buli meron daw ulit nakabuli $50 an hour. Iyo. Tapos ang ito nubang ko, senga. Oira na may target group, oira na school leavers, oira na unemployed, and na doon ito na kanawa sa papertania or na the word na the marginalized ito ba yato sa rong magkakita nga anyway no nasa tabaliwat ko na tiko nanamuti ko na advanced vocational training iyo right na trainers gor iyo orang trainers ko aw sanggay at titibuan na nga naman ba't araw lang ko meron na routine ang nangiku rawatu may kandabo doon ang result may kandabo nang nangiku they lost that result pero sanggay lang ko meron sanggay may bangkang karata-kata to pero sanggay lang may ito naman hindi akego orang nga yung interview ta kitchen na yung buhay ng masa tipo general ni masi kito at nakakabatsar nga ko man hindi nitampan na man hindi nitampan na yung buhay advanced vocation sangkay may rumit nando nga na posta pero dapat na marama ron na tingo ron na tambiang gona tabang ko na marama I can bring the hotel to the home para ni ko to men hotel ibali hotel undang besar nga kabang ko explain what you mean dito na ka una train ta kir na marama ena me bakang wendo na taka hotel erang karabi na tama kirangone beba ka nga datatag na hotel pa na sideboard daw dito kina na veleti bibil na kakadanga maging daw nga nga na sara la kami kinabulang esena sana ba nga takin na besing na beso takawang dua ana ba kasama ni leo ni bubale na labeti orto wata patekira to nangon ano ba bulidira na kana bed making the hotel standard na watina o kana chef ang kauna kay papulidira na bay matangkal ita ka ni kakan na bangan tanga kina local material local foods o mani hata kiraw na biutin go sala kan kanita lanwa misi turala sa hata ka chiko na camera leno ng kasnibuli ala ko mendo na maram tuno ko piao ko na raw ni dulay rusa nga kalima na sote nanto na sina 25 shirts in a day maramang ko kay baro ra mo lite ako may mole o ko ito sa tunggo Amerika oh hata ki ko on the spot ayaw nakawin nila kami mo o kita nga with the private sector experience ang ito rira may nong trainers balatorong ko quality efficiency the non-production is just amazing nakairara nila ka yeah in the end kan organic farming na construction na mechanic na kakibang or nakatimong ako tiro to na sa ibit but they were all people with and doon ko na mechanic doon na company level mo rin ni kamay suba Escort Motors Escort Motors lako mo ko may mechanic may babulida na mechanic kito la ko in Bow Island ko na brush cut na hindi ni sa sing yaval to yaval pero na sewing machine na singa sarka to mayor na missionaries what kaira na Maimbaw Island ko sa senyavala to yavala beba kurumboy ta kinungay sarama to baka ngando na whirlwind na matiming go balatan nira private sector people they go for quality kina non rabi baka uli de precise matata binaka Maimbaw to kasanga bigito may pasal na pala level sa daw na ginasong ulit Maimbaw. Kaya kito galit na kabuli sa tungakin. Nakanga ko kata ka dokti tunggu tera na finance na ni sala pa na report tunggu kami grip PS may tumangor. How come Nene is paying her trainers $250 an hour? $250 a day.
and not the $50 that the government stipulates. If you want the best, if you want to deliver the best, then you get the best. Kaya mga tayo ng kasnibuli may FIT, they haven't got any private sector experience. They don't know what quality production is. Or to nanong team go, they are all from the private sector. Yan na quality ni buli dokter ti kaway ramen na babe, but ni rin plan ni rakadi titulwango ni school leavers, unemployed, marginalized. Ang way want to turn everything around. Ang data na po saya, ang way binagate me kay no. Okay mo ni na kokole wetu wiki mo ni. Daw wango na nito $1 nito bulin singa mo ni daw kay kawango na President Mandela, the biggest fear humans have is the power within us. When you unleash that power, beba kurumbuta kinakaandarawat. Ang kabango kundilay wendo may label taki kuno marginalized setup. Ang do tungo na vera kambindi na mkila that you've got the godhood in you. You ambuli me udiko etova take koya. Koya metiko ng wakasang. Dapati kita ndaw la na beban waya ndo mitabata. Tolo avase 5 na koro meron may buli. Tolan raw, banan raw role ni buli. Sandaw tara ni bango. Okay, radaw rabo. Labelinga manda ko chikono na sele. Labelinga kede oira boron le 5 sa bul na daw rabo. Labelinga manda ko chikono na matay ba. Dapat tingko na kandina. Aran tolo nga seba. Tolo nga seba labelinga ni chikono na matay ba. So kay kabango, gay raw ka dawa. Menda tote ay nduno tabioka. Inando na matawa. Kaya kaya senga chikono na matay ba. Ako kuha ang kay ito ro nakawera ning biu meron ninda ka sangay do tuno bangoira sambera nga ora robo na somitar sa yemo na ngonele o kir na marama biu no yang ko na biu na tabako kaya may biu tal nga whistling duck daw tumo na klan adult education go Dira sarana. Oh kami da talit ta kana lakot na besa viti. Ya to sari nga sara may nandaribato yung lamaya. Hindi na kamulikin. Dapati kaya sang kaliray ba? Induan din na nabibakalang po dili. Bukata ka manangunan ni Kolo ni Weekend na kaudoke. Niulawan ni kaya, arang ka indusibya ka, Mrs. Turala, may ubaray taman na Weekend mo ni nakangong, arang ka indusibya, nalangan ni Apollo. Did you know, palit na kika, nakanatin na Apollo. So, Yarangay kautamay na carrots bata kina capsicum. Natamani bobo ni carrots kina capsicum dili. Napateta kina kakete timay na kaya na sipi. May bakanga ni kitula ko lida ka bulit lebu na koko na longan ni China may nagtasiri. Isang ulit nga ni madala. Kawakin na new. Nakakete non na nitoke, yaba koso ulit nga isang nga ni madala. Sa kanang unang kanyo, parang mga ito na bitalan ng rota ka, basta ka paturang biotini, basta kaira na makete. We have to take the bull by the horns, okay? Naman sa dili ba ka nga ng business. Talita ka siya nga na marama na dairy kamay nagtasil. Nagtasil. Yeah. Kung ito sa taka kakatsa, meron ito taka ng bata, ng cheese and things, Yes. Kailangan nga nung kapulito, the awareness was minimal, light. Kailangan yan. Durabo, may nalalima sa kapula, paano namatay ba? May kayo ka dapat na commercial farming. We have to change our mindset, Maybe something right. Yeah. Nangaunta lang ako na education, nung gare, Tonga has got it right. Oiro na farmers, may Tonga, kung nga sa naman robital no, talita, kambalit, oiro na kay Tonga, ni farm, they farm for export. When you farm for export, it's a totally different kettle of fish, You're looking at quality, consistency of production. Yeah. Kaya to nakaya doon may sa lako sa ngayon nanon dato ka nang onongo. Kaya itong karaba for export. Kaya to dato may bawelate ko. In a way we are lucky because we have the market, Ito may wallet ko kina. But it's time now to look beyond our shores. Yes. Kaya ka to ko Mike Kasi ko naturangan ni Dikombi ay. Rong ada to na madala. Paletang on international standards there. Yes.
That's where we ngosa na sangaw na menta sanga reiki na nakawito ko. We have the resources. Dito la ko in Rabo. On Rabo ko ay baka ora to main Rabo. Randini nang gelem binitungo yang bimindi na to nang gel. Flatland. Ngai bimindi. Bano binaka. Ke bulan-bulan. Bula, betu no ira. Senga wala nga nindo na kame kito me binakati na misin. So, kasi nila ka tabata ka ni buli liko to mendo na Ferguson tractor. Ferguson tractor to rovator to lib na to Marao, so liberto Sarah Johnson. Sarah Ravesi Johnson. Ko may chairperson sa nga ni komitya don maram ni balangi. Yeah. Arang kita ka bo $30 an hour. Tadabo na karasi may bonoya sa tigin non rental. Allah ko na. Yang wala ko na commercial. O siya may sangay la ko na bakasama ng hospital no takati ko export grow for export mere iyo. But no muna ulikaw ti rato may kina may luto. Orto na ndalo exporters may luto. Did you know that they were the only ndalo exporters Nanguna ya. Sema lang ko sa resort talaga ndalo exporters But Lutu was the only one at my time. Oroto, they know how to do, tayo baka tapa ng dalo, but then yung dito na bang gobera na turang ni Biti. Nila ka may babuli dito yung dalo. Seti, nakangor kim sa takapatungan ni Mamika, kim kilabi na ito. No. Meron babuli di how to grow for export. Iti ko na kinitaradak. Kaya ako sa buli may Lutu. O Lutu mo na export taka ito, bita pa tanatan nila ko ito. Sa ko na magistrate sa Mayali ako non to chairperson sa nga Orto may solo-solo bakit lang orke na ng ngoni buli binaka may luto harangay kau batamay ono to may present kin sa rong binaka when accountant kon agriculturalist ko tapos ito wili kino ora rokoliwo ko ang gas ni buli principal tawa sa talo-talo to ngono ko pero kaya ngono ngoni luto Ako sa ito pa na Dr. T, maganda na ito, okay? Sa tawang doon nakakere, we can mobilize, we can do things. Bakit camera? First of all, we have the resources. Secondly, in the kakao, we have the ability, the strength to do it. Diba yan? Sa ito nga na structure, sa ito na structure ng Bulbacor. Ito na matanggalin na, All of those things are our strengths. We just need to capitalize on them. Ang kaya ko nanda sa may tunggoy babalang kan sa rasangan ninda na sama beira meron hindola may na market in laumay iyo ira nga meron take the standard up to export international standards I'm excited about all the potential duro mabetson mo do bitala no so ganun mali so ngono do irito kina na biyamba kya Kito na lang ko siya na to pala may pagkanrat kinapakasama yan bo I'm so excited. San doon na ka na toso ni bakasama. Wala may bolita ka katungod ni Uray Gatun meron bolita ti nakaira sana masi nakakita ba ay bibiti chuma ndanga Yeah, now maybe na bolita ti na pai na tapsot na kanisa sa uni na accessories and so on. So kung ano meron sa people think export. Pangalan nakaratakap siya na India. Kanti na sarap. Ike, sila dali boli ke. Dala ko bang na Stony Asian shop na nakakita ko may video pero bakit kami ng India. Kung IGA na supermarket ko na ubi ko may tonga but in order to grow for export. Yo kada to nagbabanule po biti. Nang to ubi daw iri chungay biti. O maybe sa laktal sa naban mo sinikla. But inangaw no to kinayaw no dakawat ko na tabanibuli ko sumber. You have to lift one step up bisa bulak like absolutely. Yeah. Dapat tatak ni batang dengan ini kan. Kalau kan Robert Nota to, kay din turangan ni di kumbia. He's got Mike Douglas Mike Douglas, that's it. Yeah. Mike Douglas. Kali kan din warung di kwento kan. At kan din na to nanong tatanda ng una sa tikibutura na non At sa to na resources Ora to siya nga video ko nakani tabangor nakani Resource Owners Association non rangan repertor to na nemay tabangor
Ano may cooperation. These are existing existing structures, Metarong imanda, hindi kita kapag kinan idea ni Solsolabaki may define taki na dapat na responsibility ni Kwango, responsibility ni Kwango. And then we work together. A common vision. Tena sarana. Kandil todo sarana katukuni. We don't have to reinvent the wheel. Satu ratu na resources, we have some new really good case studies. Baka kau ni sabang matal tak cumengor, au tal tak serangaran di mendo ni tuba, mendo nang vital no ni oti na nendo vital nongo, megai biudo ni tuba na lomoni ang pakingo kinang bay katumay, misona buli, mena tomani tali na be kau bingkarabikin satu tok bakauti. Iyo, sangkin sar. Oh, na panakaya. Napakasama yan, Dr. Tio, kung may kautangon ay inawasa-wasan da wilib. Wasa-wasan da wilib, ang kalungatan, balita na kilamay na, wala ka ni basta nga pulo patatayang pakin ni Dakataka. May na gas ni bully na journalism, may na kakirya consultancy, hanggang ikaw kaya na nakilaya, hanggang ipapatapot-taki na maraman, tamat-tataki na wasa-wasan da wilib. In fact, the whole nation, bata wakaw tira kaya may, naradini talatalang kasi, oir na nonra liu-liu ni bitokan ni marama, daw niyaw, ang may train takira na Equat House may viti on strategic planning. Mga nakararawan, daka man na SWOT. Meron kailangan, dapat na strength to na nonra ka, dapat na weakness and so on and so forth. Kaya saan kayo narita ka ng draft ni nonra strategic, in fact, business plans, na strategic plan na nona na loto sila, viti kirutuma. Okay, pero kanda to siya nga ni pulling these things out of thin air. Na mga kaselebo sa biuta may tinikaruan ng duro. May kaya itong kay kakakakakakina na nung to business plan na bitokan ni Marama. So nabitokan ni Marama, IBT, was the only department within the Methodist Church ever on a strategic plan. Kaya ang doon nanumi Royal ano ang Manilib. Ito na dakatakapat. Ito lewe ni National Executive ni Methodist women. O daw bengong goryo o titilio pa kada bossa. Kaya betin na nakakabang mo na strategic plan. Arang kaila ko may na may huli. Ito na mata, arang may huli siya na marami. Arang kaila ko na BSAB. Kaya maroroy na kaya, pasarangaya, naraniuto saranga ni lakoy ni Bo ko tukun na siya. Lakoy ni Bo ni Methodist Church. Sarti mo na marami. Hindi na sar nakatulad ko on dinilay. No kanda na marama, we are the shakers and movers. We are the initiator. On tutulad siya ko Dr. T, nangauna kay kinabang ko naturangan ni Saru bito ka nakabalata, yalewa, reda na bigem. Bayaw na yalewa reda na bigem, kanimbalan-balit ito kaya, be the initiator. Be the agent of change. Shake and move things. May baka pinakataki. Kaya mendala ko kina, biban mo mendala kina, menda ko tatakin kina bakatangin dengan dia dan doon naman mo, binak kasar bakawat. Yan nung kumpulot ako ko bakitiba ya, may puno kayo kiro da kaya na bengaw na sa litaw talang kasi kinotaltala, out sa resign. Resign may na mamatanitu, may usalay Radini talang kasi. Ako sa nga doon ni Dakataka nandoon na tambatakataka. Okay, pero talang kasi sar. Ikiangon na sa ngay like kalungatan po waya ni Tito Lida Kapukin na lebang atakikin na nakilakid. Project management pero naka. Ang gusto pero na maramo pabulibira na kaya ko kay tipo na ngona non to Australian Business Excellence Award Framework. Kaya ko to kay na ADRI. ADRI ko na approach, deployment, results, improvement. Sangkay ko mag-outlet po kami tibir na marama. Sangkay ka bang okay. Ngaw na kita kinabitok kan marama siya. Ngaw na kita kibang nung ka bubali. Evaluate tak. What an evaluation tool. Moreda siya sa pagkatapan na kinitoso. Nagdawag na kambing binundo ko na ay more improvement. Round is baka pinakataki baka taka. That's key.
Ikito daw tu da kana bitokan ni marami nang ni bose bulabo, bose bulatol, mito sa soli nito reporte Dr. T. Ando may basol ka kanata kay walang naturang Balito kito strategic to na nito ka. Dak sabto nga nakena graphs to show how we have progressed from 1 month, 1 quarter to the next quarter. Yang na kono la kay ni po Yerto ada ka masarangan na nabitokan ni marang. Atu ke de beira. Sa katali hindi rin maramong ko tukun mo na homework center o Tali Williams homework center na bibalut na tambakan da William. Erto babi ni binaka cukumay. Yes. Homework center. Kasi na ikuri Dr. T na nakaunggay reda, wala nang erangan reba doon na one-stop shop. Education, training, employment, and business hub. Kailangan yung batan ito talang kasyo total usang kikirebe ko ni suliria when doon na kota ni office mo may education, training, employment agency. Yeah? Ito sang merang kayo lang kung may nangonik kaya nga nalang manitang patatat ka na wasi one-to-one na nondra may interview takira na karebe na kata. Kaya ko na level na nila ko may FIT rabi na kata merala ko merala work experience kay kaya nga ni rawa. Kesa kilang ko na ora na ritubog-tubog. They may not have the time or they may not have the know-how. Mera bangkara ng misala. Namanduan nga ni kau ito kay netara lo maniloto. Yes, na lupa ko pinakata na kaw. At endo kami kimo ni ngwa buliran ni buke. Kono kawaya siya nga sa tunga lo man natutulog. Dando daw so lindo nga lo maniloto daw ka na sa kibaya So bida na ngone tulay hindi umerato lay matabang ko umerato lay on the job training in the airport may nosur. Ito may FIT. Endo na ngone lewa o kwaya binakata may kapitan. Ngay siya nga sarangan yung bondo na wang gabit to ko. Ausang kay may bulien do na position may bakatokay to na project director. Waya mo sa project director yaw may come under the level division with its letterhead. Do na ni the level division ya o kono na hub mo. Gaito na may kapitan Boleh CV cover letter we, the agency, will be responsible for monitoring her performance to ensure that she meets your requirement. Kahit takin naman nilang ko. Ngayon natin may mililoto ni marama chukin dito na sa tanggirong telepon sa kaya mo tinana. Hindi ni. Wala ako sa anggir chumin ko. Anggir sa kaya sa tumit kanda po nung ratuwang. Sa totoo ka. Aka nga no ko ya. Haraw. Kung may natabang ko rin, may na kung may hindi na pa nung kotsik mo na tabang ko rin na panapunuan daw kinawang ka meron kaila ko yan na bay kamayasaw. General. Right. Na Marina. MB ni kinawang ka. So, kaya ako sa ganyan giri tatar batikir na kaya batan nilib na konela ora na kata mera kapitan kaya sen raw ang kirebira na kaya so kaya ko ron konela ng mer sangali raw mer training kya kaya ya ora to kinana daw lebo pero to dengo andile ora to may na the conrobe women's kaya they can be that hub one stop shop education training employment hub. But I'm not told letterhead na rin. They do the cover letters, they do the... It's official, Yeah, make it official. But ayaw lang, nakapinakatana ka, meron ka ni Chikwendua, pero kami safety net, Right, may support system o sponsor, To sponsor, right. Not just a parent. Siya lang yung parent responsible. Kung ano ako na solve may clarify ta ka na on the role, contribution towards achievement of that common vision. Okay, kaya cuma lebih talang kasi. Kemudian talang kasi na ni balik-balik sa doon may education training, employment and business hub. Pero lang may nangmon. To make it relevant to what we are facing this time, Absolutely.
Yes. Absolutely. Ako sa ngayon ako inaulay ko sa na Retired Teachers Association. Mo kireira nira na solian do na yawa sa rua. Mera la ko mai. Mera mai bebo ke yawe. Sa totokan din na reda. Yes, the physical spaces are there in every village. We koro satu na nabi bali ni songo wabak samtaksar ni Tommy bitang no kay na hall gori. We can convert a space. Iyo. Reda. Homework centers ko Dr. T, kito sang kireira ke na ibakatawa. O na ibakatawa, mera may dakava na lotu, niralilis may nangon. Orang nga nakasobo nga bang ko na muli sa so nga bang ko sa didi sarayani na loman homework center. Ato sor na ibakatawa, dua sar na masu. Doon na masu sarantan pa nangon. Tala ko sar may oir na marama, kaya katakata, lako may na wani moli. Kaya patapata, lako may na Milo, seti, senro ni moli. Arang kay rosta tu na marama, lin bitok ka ni marama. Mera sanggay ka. Kuana baka patango para pagka to bigyan dito na lalangon ngo na non rabi ka batan ni ramay to ka sa rabi wasito ka kay level na tina nang ngo era kila ka lang na lesson so ni riben renre bang ko birangon era sara bibu ketok itong may mga takira mo na len matabitokan kagit tong nga man tabaga kung dawi level laka na kito sang kay non ramakyan pa na matabitokan kito sang lak may level sa kin meron ikire na len matabitokan meron my tutors mentors veira nangon ni naka ni ora mo le ver sa rata tu ba matibitu pero na matibitokan rasa bulyo tiyan ngo sarang kay lang mo mind pero kana talita ka they love to give something back Yan sarang na kaway ta kinisando na kaway right kaya lang ko na report na matibitokan na loman ni lotia sarang ka tu ira na mentors o ira tutor na go It really lifts that you value them, you value their skills. Yeah. Good sarang. Totoka. Takan din na dokti nanonda kana building on the strengths. Yes. Positivity. Ando na defining the problem. But daw lang may mga rangon tumukon sa sinraw ng huli na kaba. Doon na binibining mo na level la na nito agency, nito hub. Withdraw ta kinora scholarship may USP. Sanjen. Aw sang kay lang sang kay dambe bitarang batikira kaba. Aw sang kay ngiri berto scholarship ka mo garanto ta kan dora naman ko anda a wing will be able because we've got a program in abukira na nonra ka. Reinstate ta kinanora scholarship Dr. T. The potential ni lotu meta kaba na kabango is huge. Bertanyo nang lotu baka yaw, baka hall, kaya sendo na ba lotu sa na hall. In fact, na beka hall ni batani ni lotu. E mga taksa na beka hall mera ba kakinora lubin tala or na lubin iti bali sila sing kasni wuli tungor ni may dawili. Pakay ka. Isa. Sa totoo ko makauti na movie was saying na kanji na sarang nakao dito ko nito sa tu na yalo tu na resources na bikabaya sabong nga merakaw batamay kami do batangan na ray darikin Kandi na sar. Dr. Tio ya nang sa mga yung ni New Sawa and do na banwara tukin na kay balangi ang do batokatu me Garden of Eden. Balata embota tu ngana gay ba pasareng reng tu na boy ni boni kau buir na kay walang raten avocado raten chermaya raten molina chaina na weleti na kakke dengan rew waya ngendo bakila nang kita tumbuta kami kinaw kila tu no ya mama bulan ka kami nanto na banua e baka tu na wero iten so tu ngono na kay walang gay maya nergay te tu na kau lo man kurni na pink showers ornamental plants pasan daw rere to na kornibulo ni sama nangaw sa may rin to lang kasi tina na beka hol na sanando ya daw bay do benum tuma okay kay na maram to bukida na nandala nango me wero iten
Ngauna bata sarangaya Dr. T, eta kabatukin na matin itu na plant 1 million trees. Ngauna bata. O tsang hindi riberato may bingor may forestry. Kapang goberto. Kito na bitokan ni maraming tambatang dawili, kito via oka. And na drive ni matin itu metea 1 million trees. We've got the land over here to plant. Baka nga nataporto may tuloy suba. Forestries. Araw to lako yan. Araw to marotak. Go, sangkay tun roto. Andini, kung nambabang ko, do tenga kina na indigenous trees. Bayata, uira na manung-manungan ni biti, era may ro. Yan na bikaw mo. Na manung-manung ni biti, uira na may ro nga, na kaw ni biti. Angay baka kina. Kung nandala na ko ya bedo tungan daw ubi karasi sa ya sanggay kito te kaya na bay matanggali kaubuat. Sanggay rongoda mayo orto na Westpac wata kay ANZ, they wanted somewhere to go and plant but to contribute talangay na 1 million project. Angay kay berto forestry do lapin daw bilib. Angay kinadal sanggiren orto forestry. Rendini orto na Westpac wata kay na NZ orto get take-out. Orto sa may bulyan orto kau you see nga way na puno merli take-out kin. Oira sangay part of the group where te na Garden of Eden. Kaya mo na wala competition Dr. T, eh? Yeah. And networking, eh? Networking. Sabada tunggu na Garden of Eden. Totok apa kau citu nak kena. Buah sarakan, eh? Yung kailangan na nung da ka na tutunggo ng opposition, eh? Udah take na limo na ka na buong ka na kamaya. Ando ka ang orto na maram. Uy, rasarangan na daw boss yung ko, sarang may imbite talit yung na ka. Akang, buwan na nung ranru ka. Kaya takap ka mga kanto sa kapama. Di nasarangay. Sa mambul chika namin ko rentin talit tilia. Baka di mo sa tukul sa chika mo ka na Garden of Eden. Uy, kung natunso na Beka Hall, Dr. T, eh? Namatay ni Bongi, kiraulawa ni Kinamelay sa litaw talanggasyo ni Tautala. Kironda tubang kong gay bale bo na palintaw talanggasyo. Ang gay banggo ko ya. Iraw pa kataba, menda may indabo tu na bale binakabanggo, men gay turu tu na bale ni Kalo. Mauna ya kwesa rusa na Beka Hall, eh? Yan, kaya pre-tawas and din manu-manu nga kabor na Iloilo and so on. At kau to sarna long kuna kango mo nakikito so takin na marama na nitong bosa na marama na dapat karena tabi pang na marama ra folder satu yung laman ni folder na nonra na agenda ni boss ato sa na minutes alak ba tu ba't na survey form ba't yung binakat meron lang kaya meron gali survey takira na nonra ka first of all to build the database, merkilay, kita na lewe ni ta, dapat nitutuwa ka lot and all the rest of it. Anyway, kito sanggay nakab, iya, nakakito sanggay ngayon na project mo na Beka Hall restoration. But na ngona da ka kino tala ya usa ka marami. Menando ito na project the Beka Hall restoration. Na kinititikibo dapat viva kurumbita. Nanda boleh po na panuan imbito. Makasanggay na ka, sanggay na lumamilig. Tanga may nambito. Sanggay na, tinikadiwan na bali loto na tambadada kong dawilebu. Yung bali, tinikadiwan na treasurers. Nangauneda ka kinanan na ito loto ni Bulabo, ang gay solibir na treasurers, yan doon na ambito. O ira na marama, meron kayo daw, beauty ito kaya na sangkamoli. Nangauneda kinanan loto ni Mavi Madawa ni Vito kan marama, non rasol na marama kayo sang kamulya. Kung ka sa kamulya, kaya baka limit sa kapulasente, that's fine. Nangauna sa may kakakinan ng boss sa Bulabo, na loto Bulabo ni marama, o ito na treasurer, sa ito nga may baroka ng bito. Nangauna baroka kinambito, sang abulo na ilabo. 300, 400. Ganyan nangauna kito, sa kito, sambula takaparato, tol na undolo, may natol na undolo yan, sang inspire ka na headquarters, loto celebrity karutuma, may sanggay baka buwi na Beka Hall, may atapan ng unong sa baka buwi ito na Beka Hall. Kasi nang Beka Hall sa Beka Church.
Women are movers and shakers. Initiators. So libay kenda nang lala na bibakang bauti Dr. T, kenda rin da kaba na kakangaraw. Ando tuno, ito naturanga, all they need to do is to cheer taki kenda, mera cheer taki kenda because great supporters and cheerleaders, nasara na. Wow, sa totokan din, Iti ko na kinayalo, ragala ko ba ito may namarama. Ito totokan din na nakaw madaltak miya that you empower these women. They already have the skills and strength. You just have to validate it, Yes, buat sarang ni part of that part of nito project ko na transfer takina me bakan deo takina kila na baka viti na baka raw kini top of mo. Ako sa ito na birama-rama. O kaya esenyo iro lang na buli raw ni rando kita. Kamunita lang ni rando kita. Na po sa baka viti ni raw kinindo kita. Sangay tidibo sa roy ka mo kay kabira ni bola na nomunita lano. Ara kay tidibo bola na marama. Okay, ni ko ni bola na doon ka. Ni bola na nomuni posa. Yan no dialect sa tabang. Kambimbing mo bola. Doon na maramon daw talita ngo maramon ngo na ba manulim. Kung yang kain daw bola serikali maramon daw bosa. Matua bosa. Tokan. Indaw daw bang kundo na loto na waswas daw ile po dai medra bekin daw ko koya. Ni sa bosa. Rong binaka na nona bosa. Tangkay nona ka Dr. T me bola na serikali. Serikali ngo sang Dr. Ito tala yang pinaka na serikali ngo mo nilay blessed tak na ngona ni loto ni bitokan ni marama. Merakila na marama na bimbi ni nonda bosa kina nonda rawaka ni rabola na kambeleti. Bona bi matakali serikali ta na marama ngo. Doya na ready chisu matu en duo mo elewa reda na lubem. Bi matakali things. Na nona pamphlets ngo Dr. T na serikali ngo baka weira na sotia para tu may Lebanoni, may Sinai, may Chamani, may nabipunok ka diyan. Meron daw kaile sumay sando na kanon nagtalita ka. Nira sa tu ng buda ni Valo, meron daw wili ka tu na serikali ba kami. Serikali, balangan doon nga natina. Ngono barola ko tumi kino kabi ko, balando na nung bola. Tangay, she was halfway through writing her book, na published okay? O binagata me ubanduri ko ay me sambolo ni marama raw ni bolana nona talano nona journey. It's what we need this day. Di nasaranga klan na barong chuk mengo ko rito na manulebu rito to barong chuk memblo na manulebu roba ko bioti ni klaker to na rongo chuk mengo na laksaranga to na biyo bako ngeti lebu na vitalo nongo katalanga kino tadi muni akan disitarame na vitala no wala talaga na lo na misal tik bola sa maro taksaranga na bata-bata go na buke le weekend menta yalonganga menta pola na vikem ni na barong tiku mai ke maramatina se ngone lewa se o dorobo mbeko barong tiku mingo sa tiku sarangana no mu peni no mu pepa pola no serikali pola no budu se taba ngatu no bakasam ni talan no mena kor pola viva ngit saranga kino rendini ni kwa Toto. Yan di na sar nakakayo di nila bakalambure. University nga ito kung may nandandela niya. Amen. Di na sar. Sa ako menda sa au kato no menda kauti relation ng ngoni. Meron lay reconnect. Bata naman ay ko may nandela niya. Uno ay na spirit ni ngone nang gailay kila ni connect yan no na banwa. Dr. T, when we talk about it, ang ganun masara. Yeah. Dindan daw lang ko ang nandun na banwa. Kanta nang da bagaraw na ito kay may dandaw li sim. Okay? Ang way pa sa nakaanggo ata ka po nito tanong sa chikin medalo sumay. Matengan no nang pati. Niyo nang kasyo usaya sulibuan ng gele may ka. Take ko yan nang sa matengan niya pagsasebo. Ang giro ko berto na tangan merto ko tumendo na tambo pa te kinubuak. Dabo ko ng dalo na ubi na kakim.
merto sa tambe ta ki dolo sua merto lei sebu itu nang ko ni reto tangi saranga to lulubu na turanga mai dolo sua ni to sanga kilani reto to kiningele reto turanga ni Vanuaya ni reto lei sebu dia ni onge pasa mata ko dokter ti dona kaya na nonda yana nonde bagarau tauro na yalo io onge ndo pasa mata ko sona nonduna Vanua yalo bina ko na itasi sina ina kenda kalau may nana ni itasi kaya wo bina kata na nomuni program ngo na nomuni bata ngo me mera buka geti urna nonda mera ke pasan der ni rala mera le sebu mera le sebu si mera le sebu tak beira na tokini ni Vanua dapat kasama ya dokter ti au kuna itu tanang itu ya tokini Wellington kiri ko me kito magaray na maori tokini gali me kito le sebu ko se tingo ne lalang no tu sele ko ano sa lalang no sele ya na bono ko ba tokini au we bariter tu weekend na tu ne be sebu robura dokter ti Nebe Vanua ke debe se bro butuki ne turno tokini Vanua or tokini gali. Ano de bakarau men dala to pa butukan dan Vanua dala kan tali sirte. Vera. No kudo po wala sa engineer I Alice Springs de Vanua I Loma ya. Ako be ko. Lubeng ko bangkarai na kay Aborigine City ako na tokini Vanua mo le sibu kina. Poi ko ren buli ang ando na box of groceries and something mo le barita nga ko acknowledge takira kere non rabi bakando no mo takata kanyo ko ya na dukita ng gel na kabaya singkila rambul mba tuki awara na gase ke na kabaya so ne wana nan ta ko dokter ti na non vital non sando na kambing di no kenda na mai bitin tu ne be sebura menda ya lo binaka menda ta ka na ka kilay tanikina me baka nga kayo o nung gutangan niya o tui it takes a Fijian, only a Fijian would do that. Kan batang nyoken dan lak tala mene butun takila ng bimbin ng tanggele nila ko nindo mel acknowledge the kenda ando nakana ken lubudi ni alonda ena lubudi bakakin ko ya nakasama ito kakin ng ko ni roti ngo ina boli ko patak ni Queensland me usaba ka mo ka na rabu kayo na Aborigines ya namatay serangan ikaw sa tatatong ko mataw salang na umita ka pa ng research sa gare tu ike tu kino na tribe ni mountain tribe or na tribe ni Udiwai or na tribe coastal tribe forest tribe and so on orang ko na kan no na bangkaray ra dalay na ka na sib Ayaw pa mo tati ko nindo na kaluman na lebo na do weekend na may sala ko tani be seguro ko nindalay acknowledge takira nito kini Vanua. Totoo ko tin na todo ko panjin din taksar na yalo ni bikaw itake baka ngo tiko talaga na kenda isema baka itoke as indigenous people ito na nonda isema baka Vanua isema Macau ni dandoli soto baya ndagay makilaisa rerimba ka tolu se va se lima baka na tamat sauti era may buto ko tulo bono go era nang tangase na no do biso kay kito Pandi na sa I dokter ti nangaw ulay na kina ministry ni youth kay mamila ko may kay mamila orientation na maray o puro muy nangaw sa tuda may kina na kaumatua me bosa gaingara may biyawan dan beto na chief executive gaingara may biyaw ko may baya tuatu ngay dabuti ko na tukutuku ko na kaya tu na non ralo mani maraye mengay semati ki rato chiko pwede kenda to kumemba lo kenda na Pacifica sa duna ka non da ba ka non da ba semat ya ko na kaya mendan daw na numay to kini Vanua sumuso tin ko ita ka na to kini Vanua ko ebuni why o ko ne daba oira ko ita nga ko ita kiren it's how you make them feel erna siya ni mula ka ba kandina bikaw ita kinalolo mandina sa totoo kandina mo nga maraw ti kumingko na leo ni Vanua rongot ti kumina ng orbitalam no ni pula binaka kale simbalen dong pula binaka Seli Magun
era varita katungo na nonra maro takana vital nongo sembernindo atoso au climate kunibir merangun ti tokatal madana ti bultal madana panikeke se babakau na kera rongo vinaka na vital nongo bule vinaka dini tal mundu walitia mai Wellingtoni nakapali na sema maiyo sema tikongo e dolisu bani kuarto na bubale na mea orto tarong tingmingo iyo na sema dolisu bai i totok bakawati na yalo ni bikaw itaki kena bule mutanga utali takarindin nendorme bitalo ni ko nukila ngona siang wala ngani kena matai kena uti ni nendorme bitalo no na lebu ni maybe kau tabuta beka bakababalanya you have so much experience and buku ni nomu tak kirama-rama and you just make things that are simple mervingoma satu rawatu but it seems like you just turn the switch so biso takangan na imoy nindo naka metos binakakinan na bingarabe totoko bakoti nakenaki doktati nanonda labetira Slanyer daw lang may bangko may dagan on receive but kina kabangko hindi no ya tungay naka ka ko bando no tabuto no ya tungay naka nabetiro kina tapos kinaka may nakakakon dog nakabay balen mundo so may na no mo sanga ya nakambimbinga may dakila na terms to use oy ko coordinate oy ko facilitate oy ko manage abang at na terms so the CV just transforms immediately so building on their strengths we can then bring the terminology that is used in the marketplace. Mendagay banget. Ang gusto dyan ko dapat ke barong tumayo nung busis may Hawaii ko sa setong may bingo. O king o kaya lakay ni biya sa tsaka na hello ka pa muli da ka mandana mo. Ano ko barlo interview do na job. O tiya sa kasi okay lamay. Sino baro wengo. Lang may do you mock interview. Dia sa mabuka survey ko okay binong CV already sar akabi ko malila ko man mo redo na CV au saka na CV on redo na to inidaan o tay na sarangan ka pinimbing bakit on si atmol natapa so tina competency sa tuway o natapa ray sangay tinatapa makaabot to minay ka cooperation ang gitala no ko so once she started talking o sa palasa na boss manage coordinate facilitate da Yo, o ka madu mo to ba kung halfway through ya sa vera na seren. Maganda sa bangko sara. Okay, to that Laila Omay. La Omay mong may idea why should we are apply target doon na ba ako andun na post na FSM. Why should FSM employ you? Kasi nagawari. Ay sara na kaya nga na skills to. Isan doon din na sa bingo na kaya rin, ninda labi tira dati. Pagkita kira, that's what they take throughout the whole lives. Dito sa kilaira. Yan nasara na. Totoo ko ba ko? They just have to use the right words. Era sa takabato, natakakaya. Miso takingan na kaimbiw sa rarasar. But on the community and family obligations and responsibilities. Rani convert that. Ivanga taka na bosa. Meron tukuni kina where you manage, where you facilitated, you know, o coordinate taka na activities na ngone, ngone taka tindo na sa bang or na ngone or may tipo. Yeah, they were responsible for those. They are critical in the kana todo ko na songo bagador, yeah. Ngon sanda udo da buti no vero, sanga do bata kana kavaleta. Menga kana personal statement, eh. Saan ka na marota? Alam na nga maronikin na siya ay sabi sa ng bulin-bulin din na CV. Ay, kilala na mo. May mabida ko accountancy kama USP. He got it. She got it. But she got the job over those ones. The job. Yeah. Yeah. The power ni bisa kinakamela. You know, building on the strengths of somebody. Building on the strength. That's my takeaway today. Looking at the positives and looking at the strengths. The weakness and all of that is there, of course, but we focus our energy on how to build someone even better. Make it better, make it stronger.
Kuna problems more, kuna the weaknesses niya, magdagtaki, kuna pangataki na idea rai, Because in improvement. But an improvement that's but let's not dwell on it. Let's dwell on building on the strengths. But let me say, in the strengths, Dr. T, it opens up the mind and the spirit. It unleashes that power within us. We will not demonstrate that. On the Dr. T, on the Dolly and the Reponoy and Satu and Turang and Yabusa, Turang ni Panua, Naraposa ni Sango Solikin and certificate. Esa, oira, rando tu that do non so random balap non randur tu sar seng ni posara ni sa lulu, then daw po sa luto mengusunra, sando na mata ni Singapore, sa tampe na ni Bonwa. Se merakaya na ando na nga unabo sa may sambutan ng mga tubo niyo. Koto nga veira. Oira nga sa take ownership ni Raklan, ando na kaukawawo, may panganday taki nga vikima, miniatumo dito nga vikima. It's already there. Already there. Ano kito ka ulikin may panray? Sa Tagayaw, sa turang ni Kor, natapos sa website tayo mo nung business may panray. Ako, waray, randin. Siya sarang doon na ka, tukirita nga, bindambing dito nga ginaka. Inong sarang ngayon, sarang wata tukirang, baka na Sony uwa, kapag ko saraw. Ito rin, natapos nga yung tsaka. Ako, na barag. Kiraw lang ko. Katiyaw kin. Ako lang man daw kung gireta ng barag, ray totokang ko. Ako kasarang ko. Nanong mundo resource level nga ko. Ako, may kita kapata ko. Kaya sa Manila ko sarap ay manindi, ay mea, suba mea. May kiriki na, kevin nga na cruise ship sarala ko may. Merabonda ni kina 60 tourists at $30 per head. Meradivivaj van rai, where sa 30 kiyoti to may berto na trainers on entertainment, customer service, na all of those things, catering. Lako na mek, inorong ko nandaw mek ito na nasilay Tropicana Liu. Yeah. Or to may pinakorea. Pambatan ni class tataki may naba camera may buli. Parang kay takam. Parang lang ko may nambasing ko, merkaw tiro may nasarapan mo. May nasiyang na ilabo, kina $30 per head. Na 1 hour nga ya. Doon kasi muli pa kayo, ko saan kayo liw takira to. Yan, na-resource lang ang dapat yan. Dapat ko tayo siya na natulong ni Nukuya for how many decades? Siya nga ni ba nga takito? Siya na sarang. Parang kay train ka, ikaw may orto na kani, orto na Red Cross, meron train ka, kikila, meron garaw na lala, kamer kuning doy mabawa sa kabaya, laka may orto na kan security. Meron may babulitan na non marroy na non raba mawang non raba ang basic na kakit non raya nika ada kana ano ba lay nakakiri la pa binaka ando na kana ka na beba kung kita kini kaya do Dr. T TikTok ni satungan na resources baka nilangwalan ninyo ni sabuli na tampanaya baka muna bira merang gailiya na that they've been sitting on a gold mine all this time and nilakwan nindo kabo bukira mera rate na buno rate kinikin totok baka uti sa nakapakalip sara randini pinakapakalip kami di nasaranga totok baka uti pinakapakalip kami na siya mati kumay kale simbale nimbula pinakamerse nimbalele buka MLA Benefield nimbula pinakamaramnita totok baka uti na siya matsarti ko ni Koken the Kens and nabuli ko kay Quinsalandi ni siberanga ni mita pa nito rubitalon no randini ti kung baka so na pinakatamo na baka mbula baka beira se mo baka binibinakang baka beira na buko ni nomubing garabi se na be susungi ya baka mai bi kemuni na nomunia te ko busa sanga ta ke mai na buli ke na kadak
Jota tirin sila nga dua lang na kalile buwan nakat mo baritak talike Don. na toso ni kau ito okay may baka ni rongo dito na nung ni bata-batang boy sa beba kumbuta kayam da maraw takay iya evita na kay koto matay na nindaray na tiko na evita tiko nandina na non dapat ni bebe suiviti na unang go walo sa ngabul na pasyente kau ito okay na luto ni Bully na iyo da sarayda iya ausan kay masama takat ko edaba baka bunit ko nakango indo na kay koto baka biya ora keden ora symptoms wala nga indo na kay koto edaba uto tiko ninrenre per basi ka chumay mo ausan kay ba nanuta ka dapat iya una ka mo wasi mantang ana bata-batang ko Don. nanong mayo ni tabang ko ni Nyokenda nanon the history and the history ni Bebal Voluti kinabika ni kaniye tandi na ni sa may luto na iwaw sa luto na non tabang nuwa iya baka biyaw koto nga doon na kango kaya sa ungay kakina ray sa kanang unang beka ka na non the Bebu Yaba apology and forgiveness Sandi na sa lebo na mataloto sara mataloto lakmay na may nakabay na loto sila sa lebo na kasa takito. Iya awambaw tani sa ruimbimbi men nakakapit nga pala toir nangon ni meron na kay tunubang ko birnangon ni. Sa lakmay na generations to come. Kay man sa takabo na biguya na bigo sa muni bagay dor talito pala tani nanrenre sa koto nga. It's almost like, may the chip takatiko nakakotong ho nakainritikan da chiko nakawito kay nadlawa. Sang muna nung tatol, sabi na ka na toso. Yan nakaw kotong ha. Ayaw sang kay pambaw tipo na spirit ya ni bay sorsorobi, ni bay basabasoti kina medaka. Apology and forgiveness. Medaka at level kebe. May nabanuan, matanggali, na busa na toka-toka na bibubali. Aloma ni lotu. May say baka raw ito nung tambula me. But ayaw nung dakuta na buli, dapat iya, wag kong ulata mo ito ko na. Biba no ka video lang ko, kinukabira. Sa ito na resources, sa ito nakakebe. Iyan na. Kawala na, tawa yung nakakebe, kaya baka dati ko na yalo. Ang baka kina. Kaya baka potong doon ng renre, inaloman nung dito ko nungo, Nialo pinaka. Na loman indo na mataongo, muni salak mo nila iyan na bi kerbi busoti, kena bi ngo. Ni sa tasera na yalo, na senga ni baka taratutu, na senga ni tanggerawa, na bi kain talan ron rumah dikina. Koya ran daw tangki na turang ni banwa ni rutuda, kamera kay sa ando na matin Singapore sa kanda ni man banwa. Ni sa ta kana nondra bi busoti. Na yan na nagkaroon ako sa tuno ti Dr. T. Dali so talen na ikinit na natanggoy na punon day tikitibu Ustal na kor. Ustal na tandel niabo. Ustal ita kiro na taman ni may Melbourne karo may matupo. Yeah, toka pa ko. Dawa mirales talen nandel niabo nangone. Narikilana nonra. Basta na bisematik na bi karlibu ito may kaya dito toka pa ko. Kaniuti-uti nga ya, Dr. Tio, na nung bumbula baka tumay baka huli, kaya na tuba-tuba ka, strategic planning. Dadaka na strategic planning niya, may nabubali, nung nabubali, may dakilana, dapat na nung dato vision nabubali mo. May datong tuba-tuba lakang. Tiki mo na una dapo, tinang una dapo, they're responsible, available na lang may kin na resources. At all levels, may sa dakar. Roman ito ka matanggali abusa na banua. O Roman na taro to ka na turang tudaaw. Tali masang ako lang bakang kon sambati na tubay ko wit. Nadaba naman daw na numan na lay ida unrod. Na loman ni lima sang ako bir namba isa tumay manda. Yeah. Ina lima sang ako liya man dato ka mga nakina ko na idea rhyme to ride na nadaba na doon na improve ta. Nanda to approach, nanda to deployment, the result masada how can we improve on these results? Yeah, may ba planning. Project and strategic planning around the 2000. 5-year, 10-year plan. Toso. Bando tayo ng one. So there's a continuity in development. Porto na tuloy
Dr. Tio, may tini nga tinunggo ka. Nung bubosa ng may nakabinipuan. Nung buwabi na binaa. Buwabi na binawali, binaalong bula. May emuno, Dr. T. Nung mata buwali, pada inabata-bata. Sa may, yeah. Sa tuba-tuba ni alo, sa ano nangaw na alo, sa bangata ini emuno. May basi aga na ako. Buwabi na binaa, muli di ba? Totoo na asama ng dorong mga batoon ng rodorikal na wali. Nanding ito ini mun raw din ng alo. Mun may andabain na pulkar mo meron rongod. Na bay totoo Kaya ba tu na bese bit. Nayalo. Narani po abuna na ng tatoso yung mana. Yalo sabsaba ni oiro ode etu na mateni alo oiro nga sa linga sabsaba yalo sabsaba. Arena Ang hindi ba ako na binati pero nang tumbo din ni Rosalia pagurwa. Pero to na to anggo na tabing buletin alima. Ang di acknowledge ta inirato na Leon. Ito sa Leon nga Dr. T, ito sa mo manaletin alima. Ang di acknowledge ta ina ang matundondo ito hindi nga saw. To may tamabuha. Pero parang to hindi nga saw bulasi ito anggo pinapaalib ng buong balag. Umraw sampay walo sa nga butatol. Hindi acknowledge ta ina nga nemo Reverend Dr. Chobi Limeo pati inandaw bengo si Olisa. Pero to ay na may sin. Na nga nemo semi na sanin ruwa. Tinawati raw to may Brisbane. Pati apisay. Pati inawati na nandaw bemere raw to may Wanganui. Hindi acknowledge ta ina to. Ito ikinisimera na tumay Hawaii. Sa atin may Washington ng ano. Manalewetin alimo ito sa gaibongan na Leon. Di tara ng unaon ni Dr. Tino acknowledge ay nirito ito na bobo. O hindi ba abinabinabro nga napuno na utosol. Napanuwa po ni Mamba. Napanuwa kung base ino yung na lang may nota pati inana. O ba abinabinabro nga hindi ba abinabinabali po niya napungonggo. Nalubian ito ang mamatundon ito ay sake Drabua Lumeo o ay ma-register general to nandun nga una. Nalubian na ono semisi meo. Nanguno waray dito ina Dr. T na ibi na banua o dabuto maina na eni dabuti na baray. May address ta ina turang ito daw. Sa lebo Rainima. Rainima kulyo meo o yan na was the holder of the knowledge ni Rubal na meo. Iya manggay Asia ni malaimbulo tu batay oyo semisi sa tarawa siya saranga. Catch ta ina ba sa tungo oy na ay abulten o ino. Mamale abo ta may ito no to oy ito sake or to na like na lumen to bil isusu to biray nima. O semisi unon de acknowledge din. Bo na bale ben butangan numubu eyaw na vasalat enyaw in the dabuti in the bebanueso. Mura na may indono inanaaw may baarita inato na nayabi uha. O ba na binabi amuno do osara na awa inanraba meo wir na second generation, third generation. Ito na first generation na Dr. T binito oni po maganita araw. Second and third generation manilo tinawara Napanuwa pa suina. O ba na binabi alib. Pe mundo may odoma sa banua o gamea when il au ya ba binabinata nga Dr. T na banua na kornibuli kada sa robuli din may New Sawa may Lelin labay ni banua ni banua kakino ba binaka au ba binabinata nga na banua ni nung kubing karabi banua bing karabi kana turang ni tal-tal au muri ko ito mo dito ko ni Koto. May New South Methodist, may Queen Victoria School, in Wellington, and Wesley Church, Taranaki Street. Napalulot ya kaya rawalay nakakakakina. Kinano na lesubiti may like chaplain in Fiji School of Nursing and Fiji School of Medicine. May tamabuha. O tiya, may sanggayala ko may like direct ni YPD, principal ni MLTC. O, wala na binakatipo, nabibuno ka niya.
Kena tamba taka kena wasa ndo wile puna puna me tava kina. Na nona taka kena nong usale stulia o kero li taka vata. As a team. Ina loma ni basa nga bulu kabida na baki ni rombula pa biwa tini sanga ngona mi kero sangale taka vata. Sanga ito orang dini ya sa italakala. Ina basi nga kere. Au bia wapin pinaka. Virato na Tibet. Technical vocation, orto kito ada wate nang una. Kula sambo la chukmango levida. Au bia baba na binaka. Au kidau nanu mike mundo tal tungan. O tanganesia. Jonathan na turang nira. O ndisalo tela lambalam dung. Esta. Sabo al hartong levida begitu. Sarayali lele. Kene levida tal. Au bia acknowledge kira tu talang ka penbina ka bira tu na timi mena ahikcha di wilikino chon rani mas. Tengo na pinaka na ngoni taka bate na ngono ya bira tu na be banua raundol taturang kena marama kakau kina na bulin ABT. Na be sai viti oira kede au bia babina pinaka beira na alo ni beding gong. Kina nonra taka na be kara lebo ka buli takina. Au bina numira babina pinaka bira kede na gungas ni buli. Ina ngon talang ko pinaka mo acknowledge ta babina pinaka buana be Mrs. Esteri kamida. Kalendola pa nakatumba nung bulay buli Victoria University. Au bi acknowledge ta talangan na randini ka lebo ka mo sa ni meron ni kula. O ko yang gas ni buli nonra ngone o yaw patigir to kede na taving kumenyusa. Nimber ni lengas randini ka lebo. Meron ako doon ko may wekai lisa chiko. Au binakata mo baka binaka pa lebu sarve ira na marama na loma ni tamba taka kon dawile kena wasi dawile. Pa binaka na no ni tuba takiyaw. Lebu na kabo mo ko tayani ra ni tundundua. Yo ni tuba takiyaw. Oni sulia na no ni ingu. Ka ni mbole na bosa la ko mai. Au wapin pinakabali ko biro to na maramang go na uba manulebu na sofa bola tuku tampana ni bola e na uba na mbau portongo na ma project managers to di ba to ma usam duty news i biti mai orto sa dito nga meda mango na umbau nga sa may pagdin au wapin pinakatal chunga na biro to na daw bengo porto na le kito leting kalima tini na tangane lima na leo menadiwa na natin na turanga au nan o dio na turanga ko Dr. T na ngule non to rawaka kinakakita ambale tirato na watinda to porto nan daw ben au ba bin nakapale we daw be fan hindi na ni sayal daw be kesa daw be lisa tingori Sydney asanada maramani kandabo sayal yo ko bulo merwalesi sambuliti ko ko may ono me kandabo may ombulo merwale si may ruwa me kandago. Asa nada may ono me kandago. On dobe use, dobe wati mere ke senimili. Pero kaya daw ben ko o baka pinakabira. Di rada daw latat tunay buwa, di buwa na meo may nanguna me daw tubo. Au bia pa pinakatalangay na luto celebrity kirutuma. Na nonra nuitaka naturang taltala. Kinabiban no era lesik. Au bia ba pinakatalanga na panuo kambara. Na korone keleanga. Na busa lema kina buno embasi makin turang ni taltala. Au ba pinakawan turang ni taltala. Bitokan. Na loma ni basang ulu kabito nembak. Au ba pinakabiruto ngone. Ni raulu mato lemak. Iti ngo may Darwin. Kele piti ngor may Hamilton. Kina ni raumone ko ngo lay New Zealand. Hangay lenga Dr. T. May nabalimbulang asul bakina. Yeah. Narunong dolo tinikawan. Kaya kaya sar na makubuy kiraw sar leo tinito ng unong go. O biya pa pinakabela. O biya acknowledge ta kiri tayo na. Sa kwa saraya, kaya ulutangan ni baka pinaka Dr. Tio, baka pinaka bikimuni kaya nomuni Leniban. Kaya nomuni Bubali. Na nomuni rongo da nakading go, bambautan bibong kaya tinyalo tambo, muni tauro na program go. A program mo sa lavetan din, si Reka,
be kai ndo no me vakan do takian va un dia tikina na kau ito ke ndo na ngau no bo ne new exodus sala kinang go na kau ito ke o va mbota ya puta kina be kato sa vital no tikina ndo na ngau na ka sala ko na o va ne na to wali bi kemuni no muni le ni vale na mata bo vale kene lutu de na me va to tigi buta kan sa va ne na to va na klu so di cuma ne vi muni bula gara-gara cemitan sa ko sa samai babin binakatiko na bibano ke sara sa mga sabayan sa mundo nak binakapakalimsar na itaki momona o mai wasevi ke mamini ko na baka binaka dedekia bebike mem ke sar na we kamu siamo tiko mena vese biti vese burbura ke mem ngole meni ko ni mem noke vi mama to kompek ngana kai tau tiko kina so lala ya ni same o tiko na vitalo no sasinai ka bombali marota ke bakali una nendoro me vitalo no na ba vidi vinaka ngole tiko mengo ra tuku na ke ngana nonra marota na no mo vingara vitu me viti o ir talanga siamo tiko meni silandi dombula vinaka me wanganui dombula vinaka me Wellington ni vikem do tiko me Palmerston North ke o kalandi to toko baka uti na nona siya matik mindi ko randini tal-tala neni dorolala vera vuvale na meo au klani bungar to baka rong tik mingo vidar to baka bulut tik mingo melambasa dong bula binaka di soro naka baka lebu na siya matik mai lambasa kene loloma baka uti ko mai bikim na siya matik mai moala baka talngaki na biokani siya baka rai nekeleanga mai kambara vinaka baka lebu na siya mati komento may rongo de sona itala no totoka baka oti baka dir loloma vitarai talenga totoka lebu na kake mem na buli de ni quarantine na koti ke mem talen do talen batanya ngente tale dak na buli na lotu na ngarabi ni bubale baka ngata kini ngauna na tubu ka lebu tal na kana be buyaba ke na be kame ke mem ka na loma tanga ni bali tale ni rongo mayana na poso rongo tongo na tikwu Jerusalem minta taka besar ngai na nonto lo menibali na bi baka roko taki na bi lo mani na ngai rani bindia ko yani tumba na loloma ento donu men ngai jawera na wekanta na ka bali besar radini loloma besar baka liu bikim roke tal may Kens may Queensland do ngon ke baka ngai tol na rara no buka to ngalean to tu yani nambu se tulinguno mango tu na nom tumbara to to may Kens ika daw ka sarang may nakatin ni mango Dr. T katin sarang may na mango sabi na binawalebu sarang iwalim toka sabi na kawalebu terus bitar taritiko nalong menyambat ke nggon ngai sono program etiko ngai bitar tareani ke kau ni bak dunia meto ngai nakaka batikina au kilani na todo kosar sono bengara bito ngai wasa batin ambaki nakawalebu sa bin binawalebu santo nakal walebu mata sa Totoo baka oti bikim ni namarang ti kumai naka baka limsara no muni baka rong ti kumai na vitalo no kerendin tal-tala nei durlala totoo baka oti na bi wasi me naka baka ni kwa waseti ko kwa na tumbu na kimai na bubala to letin kalima na bi susu mai na lomo ni bala na meo kenan di bonor to ndi tu kina na tikin ngonongo sa torangan na lomo ni kalo kena yalo ni bengarabi rona no ni tumbu baka talanga kina na velo mani kilai na non tomato bali velo mani berto na betidini baka talanga kina berto na window bin tali na non baka binaka berto na dobe muni na sirbe na kaniko radine tarir saranga lele wera baka buleti ko mengo ni sona ngauna na usos baka ni non bula radine baka ndungula tabakina sona karalay baya ay menta nakam na baka binaka sementa turun na ngona menta vagalisuetan na nonda marau nindo baka alo binakatekken si sulibikan do naka binaka do naka ngo ke memi wuli sarangakin bikim ni kada sa mati ko mai binaka baka lebu ni mataka nando talti ko na maramu ni data yan ngay ngole mai menda bisongot binaka na nando program na kaundrove ya saka ni marau lebu sarang buli da naka no bulongo baka binaka bir kada no bulang resuriti mai usava ka binaka tuka ni bikim ni usava ko mo dito ko yani binaka baka lebu no bito ko dito ko mai ni mata. Nawalebu kasi. Sabi nawalebu. Laka. Made.